أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ووتومي ودي كونكو وني صفات دين مونتن دون دو هنا دغي دون دو هنا هرمي فيو فيفيدو دو على دو هوري الله فنان وإن الذين لم يفترون دو فيفيدو على الله دو الله الكذب فنان لا يفلحون بيدو بمالو يتاكي يلا دمي تاويدي بيدو ومتاع نونكو دكا من قليل سيدا ولهم نوودن بعذاب لقي أليم موسل كدون هاراي ko ɓuri hulɓinaade ko fof hulɓinaade ko ɓe ceernoɓe jooɗotoɓe yeeso ɗo jaaboɗo nande hino dagima hino harmi nelaaɗo sallallah alih w sallam no maaki wo ko ɓuri e moɗon fof suusude cikkoyagol ka nder yiite jahannama ko ɓurɗo e moɗon suusugol jaabagol landal yo allah dandu goɗɗo ƴedde ɗo micro oyna ɗum ɗo hino harmi hala ɗum ko daggi yo allah dandu goɗɗo ƴedde ɗo micro oyna ɗum ɗo hino daggi hala ɗum ko harmino haray pellet tigi tigi on yo anndu wo falyatabawwad maq'adahu min annar fi hon ɗum noon allah wallamo hara koye hoore fajjire kono simo anniga wonki makko pellet o annda o salike wiugol o annda o jaabike ɗon majjini tagee fo on fi wata yalde ɗo joni inna joni abdallah landama ɗo joni o inni o annda hara ko ɗum ɗon o huuli yo anndu hara e ruttorde makko place makko nga nder yiite jahannama nela sallah sallam no maaki hadise goo man kasaba alayya wonɗo wo wonɗo fenɗo e hooreya mutaammidan hara o tawi pat falyatabawwa maq'adahu min annar hara yo hendu jullere makko nege ka nder yiite jahannam imamu Shafi'i kanko o inni wo haanino hara yimɓe ɓen fof hino jannguno l'islam hino faami wo hara gooto landotakoɗa landal l'islam haami jaabo ko hawrodiri e sawaba mami jaabo ko hawrodiri e hata haami ko nder o kambaɗo oɗo ko ɗum ɗo wi jonno suusuɗo jaabagol landal o yo anndu kanko ɓuri suusugol tippaygo ko nder yiite jahannam imam maliki ɗe nganndi ƴitta makko o landano lande 50 woɓɓe inni temeɗɗe ɗiɗi e 50 no almuhim o jaabi goɗɗe woni ɗeɗo mi annda tawi noon arɗo landimo hino iwi ha irak ɗo nganndi noon iwgol irak ara ha madinatu munawwar o inni maliki mi ara ɗum ha mi hewta ɗo innalan a annda fuu no hooloma kamɓe nde imamu darul hijra o inni wonti tawi an a herta yewgol inna maliki inni annda malik kan hersata innugol annda ko min mi hersata wolgol mi annda ko hawnaaki gama koɓe goo no waɗi taalil wono gasa hara malik no annduno jaabowo ɗen lende kono ko fiyo janna ñanakuɓe makko ɓen jakka yo ɓayhimo accana e nder madina o fof kala mo koɓɓe fof no accanimo kanka yo wi goɗɗum wonde o annda nelaɗo landa no inni annda jibril landa no inni annda ko noon yaara ha hewtoye ka allah subhanahu wa taala mi adda noon won dalil ɗon simi feƴƴe ɓe amno ɓe landi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ini nokkel ɗin fof ko honto ɓuuri e moƴƴude nelaɗo uggini ɓanti ɓe inni mi annda hatta asal akhi jibril ha tumande mi lando e jibril o nelaɗo sallallah alih w sallam landi jeyi saydina jibril ene nokkel ɗin fof ko hawre leydi ko honto ɓuuri e moƴƴude jibril ɓanti uggini ɓanti o inni mi annda ha mi lando rabbul izza acce mi yaha mi lando yo allah nimi allah yeeti lawmere mi yeetoma o yehi o landoye allah subahanahu wa taala allah o innima ko ɓuuri moƴƴude e hoore leydi ndin fof kaka nder juulirdaji ka ɓuri bonde e hoore leydi ɗen fof kaka marché ji o inni kadi yimɓe ɓen fof ko hongo ɓuuri e moƴƴude nelaɗo sallallah alih w sallam jaabaki ɓe landi jibril jaabaki ɓe landoye allah subahanahu wa taala omo jaabi honno o inni wo awwaluhum dukhula wa akhiruhum khuruja wo ko waɗotoɗon naatde ka nder juulirde e sakkitotoɗo yalde wo haray ko ɓeeɗo ɓuri moƴƴude e tagi e fogon fof hannde kay hara naara ɓen habbo yooda ka yaati ha leer yuulugo ngo yana haɗa fofet naata assalamu aleykum hara kadi ɓe yalti kay ko fii hon ɗum noon wiyana ko marché ji ɗin ɓuuri e bonde na fiyinugol yewgol marché hara hino harmi kono ko toon goɗɗo yeeyata ñamata riba ko toon goɗɗo wondirta ngeewi hoore fenade ko toon goɗɗo suuɗata bone o yeeya musidɗo makko wondiroje ɗen fof ko nder toon woni ko waɗata ko ɗum sinilaɗo sallallah alih w sallam maaki si goɗɗo e moɗon himo naatude ka marché yo janngu o du'a ɗo sa janngi o du'a ɗo allah o windante guluuje barjaari o windanama guluuje kadi moƴƴereeji o fokkanama guluuje kadi bakkatuji wiya hon ɗum la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi lkhayr wa huwa ala kulli cheyin qadir sa janngi o du'a ɗo a naati haray ko wiya kon ko ɗum ɓuri e bonde haray an toon hino moƴƴanma so yehi wonowa saudi supermarché ji ɗin fof on taway ko o du'a ɗo ɓe waɗi ka dambugal si goɗɗon naatde aldi ma colorate ma lidel kala ko wonɗa naatde e marché ji ɗin janngo o du'a ɗo si naata toon allah dandete boneji koye nder toon kon yo allah on dande haray ko yaltindagal l'islam kon naya ɗum kon sabbu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam
yennugol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hara ya yaltiga nder l'islam so tawi hara ko a jullo ma honnuga awil istihza'u bihi ma jalnorgol kadi konko nelaɗo jalnorgol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa kaza ko noon kadi sabbu ayi shay'in yennugol hunde o hunde ma ayu nabiyin annabajo o annabajo min al anbiya e annabaɓe ɓe guluje temedere e noga e nayo sa yenni goto pet ando a yaltiɗe rinal islam naylugol min ko mouhammad tunu layan ko ɗo pette mi jokkata sa yeddi goto a yeddiɓe fof wono wowlirɗen on nane sa yeddi aya qouran goto hana yeddi qouran are men fam si ɗum ɗo feƴƴi jawabum kum wo sabbu ma ko yennugol addini diina kanken sa yenni diina l'islam hara yelti e nder diina l'islam koko sakiti noon fewno ɗo ɓe yini wo hadihi l kalima ngol konngol ɗo ɗon allati ngol sahulat wo fewnɗo hingol newi wo ala lisani sahire ɗo ɗengal faykum wal kabiri e mawɗo kadi li atfahi l asbab ko ɓuri fanɗude e sababu hoyni tun aye goɗɗo yenda dina l'islam yenda nelaɗo l'islam o sallllahu alayhi wa sallam wonata ɗo hitande duuɓi ɗiɗi hara ɓe yennari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nganndi noon allah koyni ka qouran woyni walladina yu'zuna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ko honno lahum azabum muhinu kakoɗaɗon azabun ali ɓen lorray ɓe nelaɗo allah ɓen yoɓe andi no wodani ɓe lette mawluɗe e lette muusuɗe haray noon jaltitorgol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no woniri o no woniri koye soobe wonɗa koye samagala haray tigi tigi on ti yaltini hoore muɗum haray jeegoɓo jeega kunkun kadi e yaltinayi kunkun ka diina atta'anu ko yuugol fil kitabe ka deftere wa sunnate ka sunna kadi sikkitagol qur'ana on ma sikkitagol sunna on ino heɓnimi hoolaki o hadis ɗo hara ko wowlira ɗum ko ɓay ko hadis o wooli kon a faalaka waɗde ma haray no fewtuma a wata sellinde hadis fewno en ɗo e ma sakiti sellingol hadis a cheikh albani alhamdulillahi rahimahullah so yeyiɗan waɗo silsilatul ahadis daifa wayiɗa silsilatul ahadis sahiha ko ayo tun ƴetta hannde kadi jannga sa janngi hannde kadi wi ala gollitede kono innugol o hadis ɗum no sikkitima ɗo a heɓari ngal gandal ha ka sellinta hadis taw musidɗo hara ƴettu ko allah inni kon afa tuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ene on gonɗina goɗɗum accon goɗɗum fama jazau man yafalu zalika ko honɗum woni joddi o waɗa o sifa ɗin ɗo ɓe gandi joddi makko yeeso ɗon yo suuta subhanahu wa ta'ala yo allah on dande no tawa kadi ko yaltinta kon kadina wa tarkul hukmi bihima accugol kadi ñaawirgol deftere allah nden e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa tafdilu e ɓurnugol alqawanina sariyaji alwadiyati waɗaɗi ɗin alayhima e dow deftere nden wa sunna inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hewon ɗo ni ko wona piirede égypte ga amen to ko fino sariya wotire allah no addi sariya ko ɗum wona piirede wartidire goɗɗo anda ko ñelo maayi ko suuɗi e ko feeñi fewno ɗo ko sariyaji ɗi bani adama waɗi yo ɗin ñiiɓu kono ko deftere allah nden nden ɗo yenne waɗe ka koti nden ɗon nde wawata marsude e hoore meɗen mbeɗaɓɓe goɗɗum ngoo ɗum ɗo ñaawirtaake julɗo hino dari inni pellet sariya ñaawirtaake o initiɗo noon ko jollo ɗum ko ñaawirte ko ɗum ɗo oɗo o kala waɗɗo ɗum ɗo hina min wowli wo haray o yaltini hoore makko ka nder diina l'islam jonno mo ɓe wiɗite ko honto yahata ñaawede fewndo ɓeyna addi qouran ko honto yahata ñaawe fewndo ɓeyna addi sunna kala anduɗo ɗum noon haray hannde kadi o woni terroriste jo hannde kadi ko nangueteɗo sokke waɗe ko ɓe woni ko sattini diina ɗo hara hay enen hakkundeji meɗen enen nodditiɓe jullo ɓen si goɗɗo bollitoyi diina kan en 100% no wiira noon e ina titi ono jogui tashaddud ono sattini ha feƴƴiɗe ina tan ko sattini ko inni allah daali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki si allah daali nelaɗo maaki hay hunde alanama ko yimma a jaɓi ma acci ko allah inni ka qur'an e suratul ahzab ma kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum lkhiyara si allah nelaɗo makko o ñaawi a duwaka aɗa ɗo feere hay e hunde ɗon andi qissa saydna oumar radiallahu anhu ari yahudaɓe goto e julɗo ɓe haɓuno ɓe yehi noon ɓe ñaawoy ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay noon ɓe ñaawi te julɗo ko julɗo naafikijo nelaɗo ñaawi jonniti alyahudaji on goonga o ini o kanko o weltora ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñaawi kon woɓe yewka saydna oumar ɓe ñaawi toyo ɓe inni ɓe yehi ka saydna oumar ɓe hewtimo ɓe maɓɓe huni laawol alyahudaji on inni min e omen haaɓi dey min yehi ka annabajo mon on par ce que kanko o gonɗinama o ñaawi kono ko min hetti goonga oɗo noon inni wo hoolaki ko annabajo mon on ñaawi ko joni noon women ari kama ñaawi toɗa seydna oumar ini a haqqa ma yaquluhu ene ko goonga koko wone wolde ko julɗon hinni hiin ko noon min mi faratigi o ya ñaawitanomen seydna oumar ini habbo o immi jullere ka o jooɗono ko juɗɗino e haamo yo place mo haamo ini habbolan ɗo seydna oumar naati ka suudu yaltido e kafori mum ko yaltumon pan on tawi hoore nde min woyi ka leydi to o inni wosi mouhammadou ñaawi min ko ni mi ñaawi toon ko ɓeeɗo woni rijalum la tulihim tijaratu wala bay'un an zikrillah o taƴi hoore makko no few deƴƴi le fewga goɗɗum o laaka ɗon hannde kay
ko ɓe watta wasu hakkundeji jama o wandi ɗon ɗo kadi o yaafoto musidɓe julɓe ɗo kadi hiɓe waɗa men ɗum ɗo landal goɗɗo bugoto ɗo landal jonnagal alaji ousmane to alaji ousmane diabo hagayga kuppugolo ɗon tugo nodde abdallah to e abdallah kadi jaabu ndawi koye oɗo jaabi on ɗo oɗo jaabi on ɗo kuppo ɗo ko nodda oustade ba to ma nodira oustade seydou ma nodda ɗo oustade goo kadi fi won waɗugol waswis hakkude ndi ceernoɓe jaabotoɓe landal ko ngal ari ɗo wo ko ngal ari ɗo neɗɗo on ko jaaboto ko yeri ko andi ko wa fawqa kulli zi ilmin alim ko ɗum hawɗa min on nde ko ni mi famiri landal ngal goɗɗo noon no jaaboɗo landal ɗo o yiiɗo e ɗimmojo makko ena ko ɗum ɗo ina hii kono jakko e hoore erreur ɗo waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaabino goɗɗum haa gayni allah inni hara wattaari sifa mum waɗi ka waɗaani waɗi kadi ka asra badre nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam landino sahabaɓe gonnu wattirde seydna omar ini waren fof to e gaccu bajju ɗo seydna aboubacar ini ɓe ko siɓɓe men nde warre ni nemu on tun ɓe nganndi tun nelaaɗo sippiti e feere men ɓay allah sippoye kondani mo hannde kadi o inni hara wattaari sifa ɗum nonani o inni awa ɗum no haaɗi ɗon ɓay ɗum no feƴƴi kadi nelaaɗo sallallah alih sallam allah konnannomo goɗɗo goo kadi kana sigi jon kadi o yamo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam juuluno kadi tawi on noon ko ɓen gooto e sahaba ɓen kadi o inni nelaaɗo acci juula ɓen a yani sabi o négocie ɗon ha nelaaɗo kadi allah tippine ko oni hara wattaari kay juulugol e hoore oɗo nani anani o inni himi acci kadi nelaaɗo jaabino landal kadi haa gayni ɓe yildi ɓe miijiti ɓe firti ko ɓe jaabi kon kadi ɓedde noon delili kadi oya bunɗo arɗoɗo inni nelaaɗo sallallahu alih wa sallam tigi tigi omi maɗa ko ɗo walan fiyomi yew ka juulirde est ce que a wawayla newinande yomi juuluga suudu nelaaɗo inni o hucciti o yehi ha o muutoy tu nelaaɗo inni noddita relan oɗa ɓe noddi o inni ari o inni ene ananay ko noddintego o inni faa kifu tigi tigi on mi firti ko miino kon nooto noddinan ɗum ɗaɓari ko ɗo wayma maɗa ko ɗo wayma tigi tigi on arga ɓe firti ga ɓe firtari ɓe firti joni noon jaaɓagol landal ha gayna yiɗoya gongon arta inna mi fajjuro ɗum ko gandal ngal wama yaziduka illa fadla ɗum ɓeydatama si wona ɓuran haɗa landiɗo kadi yo anndu o neɗɗo mo jaabiɗomo ɗo inni kadi mi firti kadi mi faljuno yo anndu o ko o hana landede par ce que oɗo naɓatamo e ella kono ko innoygol ɗon ɗum ha ɓay tumi jaabiɗe ɗum ɗo hakkude yimɓe ɓen hannde kadi ala kadi wawa yibitade ɗum ɗo hannde kadi donc haɗa ko ɗum ɗo woni ella on kadi haɗa hikki kon ɗon no jeeɗɗaɓum kon wo iddi'a'u fardi min al afradi bi anna al wahyi yanzilu ilayhi wo goɗɗo kadi yo noddito wonnama kadi ɗi on kanka de wahyi o tippade e makko oɗo kara yaltindir ɗino l'islam siga ɗum ɗo yaltino misra nokkuyel ɓuy debbo yalto wini kanka e ko annabajo o yaltino nden waɗi yimɓe moƴƴano ɗum jokkimo ɓuy noon jokkimo kanko ɗo kala ko inano hino dagi o inna hino harmi ko ala ko inano harmi inano dagi ƴamamo ɗum tum faala kaw mutunoɗo ɓe yiidari mo tigi tigi o hukku gouvernement waɗimo e affaire ɗon ɓe régulima toon deƴƴi lew hande kadi siga ɓe yimɓe ko noon ɓe haana guerrire fiyon ɗum o yaltino kadi al islam siga ɓen ko yustatako koɓe tobine si tawi ɓe jaɓani hannde kadi ko yuɓtalu haddan ma ridda tan afwan jeetati on wo ilqa'ul mushafi ko bugagol deftere nden fil qazurati ka pubelji ƴettugol qur'ana o bugoga poubel na noon innugol mo ɓeyde timma tun ɗo ko fawi on goto ƴettoɗa wattoyɗa ɗo e poubel hara yaari ɗo so tawi hara ko waɗira ɗum ko istirfafan ko ɗum o wiiga wa kaza ko noon kay kutubul hadis defte hadise ɗen defte sahihul boukhari muslim tirmisi siga ɗen ɗon fof sa ƴetti a bugike ka poubel ji ka saltiɗi toon hara ko istihanatan biha hara ko hoynugol ɗen ɗon wastigfafan bima jaa fiha e jalkitorgol kadi konko ali e nder majje kadi oɗo kadi haray a yalti nder dina l'islam na de yayi ɗum ɗo ko hadisi jettano ha watta ka nder poubel to bugoɗa to sa waɗi ɗin ɗon hara ko hoynugol wo hara a yalti kadi ka nder l'islam wo waɗade ammatil balwa tenti wo noon boneji ɗin huuɓiti jama on fof bi haga e ɗum ɗo wo fama tamsi a yata fi tarika lawol illa tara wo sina yeyi warakan kakol fi qur'ani hara qur'anare tulga ɗum no buga fil ardi ka hoore leydi a jinga ni seeɗa yiya qur'an no windi e mum ma hadis no windi e mum ma honɗum kadi ko ɓuuri e newade ko ɓuuri e fande kon kama tara wono wiyata al kutubul madrasiya defte jangete ɗen ka l'école hara ko hoore e haala arab ɗum hino liɓira ni ka hoore no sakiti gokku no yañiriɗa gokku hino yañiriɗa kala waɗɗo ɗum ɗo kay wo hara o yaltini hoore makko ka nder dinna l'islamu wo waɗat turi hat gomɗi ɗum ɗo bugorama no bugora o fisturuɗi haray ka hoore laawi en toriki allah subahana taala on yallah on yaafo en wo haray jeena e mum kum hittina seeɗa leero yoni wo al istigfafu ko foygintingol bismin inde min asma'illah e inde allah ɗen
Allah no jogii inɗe capanɗe jeenayi e jeenayi hoytingol wootere e nder ɗeeɗo haray holti yaltini hoore muɗum ka nder l'islam aw amrin ma yamirore wootere min awamirihi e yamirooji Allah subahanahu wa taala aw nahyin ma haɗore min nawahi ko Allah subahanahu wa taala o haɗuma ko Allah no innuma ya accito waare inna tigi tigi on ɗum ko mbiidu voilà anndi ɗo hiɗa wonno accide kono anno mbiiduma ɗum noon woni ihi feere to a foyi jintini hannde kadi joni a accitaari haa gasi kadi goɗɗo no acciti ga jalaama ngal ngaari ɗo goɗɗo e nde bawon ciikoli mum ayi oɗo kadi a jaliji ko Allah subahanahu wa taala inni yo waɗe o neɗɗo ɗo goɗɗo goo inniɗo ni goɗɗo fewno sunnayankoɓe fuɗɗitunga meɗe o indaari bawon ayne bawon ciikoli mum oya ko jaabimo kane wingol o inni ndaara musidɗo hanki hade mi accitawaare kono ko ɓay mi anndi Allah e nelaaɗo makko no yiɗi ko ɗum waɗi somi accitiri ɗum ɗo oya tawi alaata feƴƴere o inni min kadi so tawino ko feere anno mi accitataaro ɗo kono ɓay tumi anndi Allah no yiɗi nelaaɗo o yiɗi Allah no inni kadi so tawi ɗo yiɗinan tum jokke Muhammad o ɗo mi waɗini sabu ɗum ɗo aray ko ɗum ɗo goɗɗo haani waɗirgol diina fiyo Allah subahana taala o yokmo ñala darga si tawi noon o koko wiyete diina sa anndi a ƴettata wata aybinde fiyoɗum so aybini haray na neɗɗo woni ko aybinɗa ko Allah subahana taala woni ko aybinɗa hiɗen anndi qissa waɗno ɗo fewno annabi Moussa alayhi salam oyo jalunoɗo baleeru laaruno baleeru o jalindu hakke ko baleeru ɗum kaani o jalindu ha metti Allah subahanahu wa taala Allah nuli Jibril yaw yeɗɗa Moussa o nanndi o neɗɗo ene ko woni jiyande ko baleeru ndu ka ko tago e baleeru ndu ngo yaari de wanno no woni ka meɗen maƴƴiide haala ɓeyde ƴeygol kanar o ɗum tigi tigi on hino dagi subhanallah si goɗɗo ƴetti joni pun téléphone woyni a ko téléphone woy koye moƴƴa koye tiiɗi on koye jogota ko yiide o sago tiiɗi koye ɗo ay ko sabude ko société moƴƴiɗo téléphone koye ga si goɗɗo jali bani adama ko hombo jali ko Allah subhanahu wa taala te ko Allah woni ko taggi o neɗɗo ɗo Allah wini ka Qur'an ya ayyuha al insanu ma gharraka bi rabbika al karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak ko ni diya ɗo fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka ko ne mbaɗi no yiɗiri o yuɓɓindirma waɗuma juɗɗo danejo ɓalejo janɗa hoore ñanda ɗum ɗo ko ɗon Allah yiɗiri oɗo yaldirka hoore aduna Allah tawa ala ko jela sina ko Allah tagi ko Allah no habbima yalande darga hayno hulɓini moƴƴa no kala jogiino ɗum nda rewaye wonɗo ka suratul hujurat ya ayuha alladina amanu ko gonɗime ɓen no tan la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu hayran minhum no gasa jalaɗo goɗɗo aybinaɗo goɗɗo hara on monɗa aybinde himo moƴƴi ka Allah ɓurma an wonɗo e jalde o ɗo gandi nabi sallallahu alaihi wasallam no maaki wo yimɓe goo hino toon hara en wattanta hakkille maɓɓe no gasa si jooɗama ɗo joni julle yeɗɗuɗe fof ɓe jootato ɓe har ka koyen moye to kono ko ɓeyde Allah ini wo law aqsama ala allahi la adarra so huundi Allah Allah waɗamo ɗum ɗo tum Allah waɗanaymo ɗum ɗo ɗo wandi qissa mum heewi yewtugol ɗo woɓɓe ƴewno e bateau ɓe yehi ɗon haa ɓe hewtoy ka tumbo ndiyam net bateau on noon hannde kadi mororonje ɗe fuɗɗi bogorade bateau on MPFAR ɓe felliti wonde maɓɓe leɗɗoɓe halkel tawi jiyangel gootel e jiya koye Allah hino jooɗi ka nder bateau to ni mo jooɗiɗa himo jannga deftere Allah hayɗo anndari ko bateau on wone amude ko jama o fof maapino keɗɗe ayɓe tawi wono jooɗi no joggi dewal mum hino jannga ɓeyni ko ayɗo kaari ene a renta koko wonne e muɗum nde oyni o honɗum wonde e muɗum oyni o renta en haal ko to woni o ɓanti o ndaari o tawi bateau hino wamma tun tigi tigi o ko lutti o koyo waylito o waɗi du'a konngol ɗiɗi pet oyni Allah a holliɓe doole maɗe mi torikema kadi holliɓe yurmede maɗe du'a o fowni bateau on deeƴi dogi few hannde kala deƴƴi few du'a o fowni ko ɓe wino law aqsama ala llahi la abarra wannoon ɗo qissa fewno Saad ibn Abi Waqqas nde ɓe yawno udditoygol leydi woodi e leyɗe ɓe yeyino satti haa heetorɓe joti lumbi ɓay noon ɓe lumbi hannde kay tawi ala hannde kay ka yimɓeɓe lumbira fi hewtoygol ɓe kamɓe heetorɓe ɓen woni haa neɗɗi Saadu jooɗi wiiji ɗo ni pellet ko fi Allah woni ko addi men ɗo ko fi ɓantugol diinal islam kono tigi tigi o mi annda konno ɓe lumbirta ɗo o suɓi seeɗaɓe groupe ji ɗi ɓe ɓe gundi serata jemma o fof ɓe wuritude jemma o ɓen Allah ni kanu qalila min al-layli ma yahjawun wa bil ashari hum yastaghfirun si hewti on waktu ɗon ko on so Allah subhanahu wa ta'ala sippoto ɗo o yewde e jeeya e makko ɓen o inni Allah ɓay ko fima men ari ɗo torano men hollu men ko honno ɓe wata lumbirde ɗo Allah holliɓe ko honno ɓe lumbirta weeti wimɓe ɗum ɓe salminirɗo subaka saɗa inni o jokkela o ƴetti puccu makko ngon suuti maayo ngo ɓay o labbi puccu makko ngon eɓe wonnunoɓe fof ɗi dogi ka hoore ndiyam ɓe lumboyi ndiyam ɗan mbutinade hay kormonal puccu woto ɓay heɓere ɓen hayni ke ɗum no ɓeyni men sikkuno naane hay koɓe wonno haɓiduɗe ko yimɓe jaka joni ko jinnaɓe woni haɓiduɗe ɓe fof maɓɓe ɓe démissioni ɓe naati ka nder diina l'islam ko ɓe wonno rijalu la tulihim tijaratu wala bayun an zicrillah ko ɓe wino wo ko ɗum ceernoje goto ɗum ɗo tawi jikko sahabaɓe fof ko ɗum ɗo aɗa zalika liman khashiya rabba kala hulɗo joni mum kadi heɓay sifa ɗum ɗo
ceernoje goto ɓe nan toon les frères musulman ɓe wonɓe Égypte fenɗo e tori Allah yo Allah ñiɗinde hoore laamu ɗum ɓe haɗi ɗuno e faykode koye ɗo Israël ɗo ceernoje goto ɓomo nanto fimo al imamu shahid Hasanul Banna rahimahullah ay ɓe uppuɗiɗe e Israël tawi ɓen no jogii arme Russie Amérique no armi ɓe à 100%. ɓe ceernoɓe ɗa hay noone fof ɗum ɓe jogii ɓe jogaaki hay woni kono hiɓe jogii hon ɗum rabbu samawati wal ard si ɓe hayni ko ni avion je ɗe ɓe ni Allah ɓay ko fimaɓe woni heɓde liɓugal ko pose ngal memata ka leydi neggi jeɗen ndeyi ko toon gayonde ngal éclate ngal memaka leydi ko ni ɓe haɓiri ɓe remporti guerre o ko andirton noon har kala yino hal jazau l'ihsan illa l'ihsan wo itta sharra man ahsanta ileyhi wo hulu bone on mo moƴƴiɗa e muɗum o neɗɗo ɗo mo wiyaton ɗo ko o gouvernement mo darino o combatti fimum haa ɓe ñiiɓi ko ɓe yirti kadi waɗi mo hannde kadi o wiyeteɗo Hasanul Banna ɗo rahimahullah ñande ɓe waɗaynomo yino hawɗa ini bon ɓe waɗayla ñalande kaari o leer kaar o e nokku kaare jo laama haala pelleti feere ala kadi kadi dogi kadi pelleti ɓe mayo nde ñande kadi o yi fof haalaani ɓe waririmo kadi no yiiri noon kadi nden ñande ɓayɓe wayi Hasanu ɗo Hasanul Banna rahimahullah e nder occident ji ɗin fof koye on nder ɗon e 3 heures du matin teleji ɗin fof tappi weltare fii ko maani ko laamu ngon sikki tigi ti yo mbayɗe itti on noon ɓe weltini occident kamɓe ɓe fottoto ɓen waɗanoɓe ɗum fof ndaare hannde ko honto ɓe wona ñaweede ndaare ko ɗum sakkitore maɓɓe ko ɗum woni sakkitore maɓɓe turki Allah yo Allah hokku en battane moƴƴo haray si ɗum ɗo feƴƴi kadi ibadatu rewgol al asnam sanamuji ɗin wal awsani e tobbi ɗin kadi ɗum ɗo kadi haray hino harami wattawafu ko ɗum ɗo woni saffabum kon attawafu wangagol kadi ɓel ɓuɓuri kadi ka kaburuji kadi eyo ɗo noon hannde kadi ɗum ɗo artani en enen Fouta Sano ha hewti hannde kadi ha hino waɗe wano menen ka amen to inchallah haray ceernoɓe mbiyanno ceerno Ali Ɓuuɓandiyan en joni haray sa hewti ɗo sa mala ko ɓe waɗa film o laaɗo si wawa hewde ɗum mannagol ɗo haray sen la e bindi e ɗo fof yino yewɓe yewɓe makka ɓe ko ceernojo teddi ka meɗe o ɓuratanilaɗo sallallahu alih w sallam on noon ɓe jaɓata hay neeɓa fewta gabru on toroɗa ko wallahi moƴƴa sen suusi wonde moƴƴa sen suusani wonde moƴƴa few ko a waɗande ɓe du'a ko ɗum tigi tigi o woni ko neɗa sallallahu alih w sallam maaki ɓe maaki honno e hadis maɓɓe selluɗo wooti neɗɗo maayi haray golleji makko ɗin fof dari ko sirapiiji tati no tawa e moƴo awwala ɗo salihun yad'u lahu ko yatoronomo kono na yatoromo mayɗo on kanko pellete woni ko hatonjini e du'a hina enen woni ko hatonji on fus ko wawani hoore mum noon nden ñande hiɗen anndi gissa ko alaji Ousmane waɗante ɗo oye fewno ɓe yewnoɓe juuri gabru ɓe hino anndi so tawi ɓe ko hunnum si ɓe jaabino ken ko hunnum ɓe wownayno la tal abanna bikum dunia kama la ibat bina kono yo wuurɓe woto waɗna ɗayniri on nde walla o waɗna ɗayniri men menen ɓe mayɓe ɗo sa yehi a tawi musidɗo ma ka waawi ko ɗum ko jaabotoma si tawi hara himo wownano in kanu yantigoni kono heeta welsino ni innugol mo ɗum Allah mi torike ma yaafo ko ɗum no ɓuri so tawi a hokkimo aduna o fof e kala ko woni adunaji jonno yaha tawa ko neɗɗo mayɗo mo geñanta hoore ma hun an ko o torotoɗa acca ɗon Allah subahanahu wa taala sa torike jeyaɗo adama ñande ɓe ñande kanko o seytinayi Allah kanko so accimo tatagol kanko o seytinayi ɓe ko gootum hay toroɗen Allah subahanahu wa taala wa fi sama risqukum wa ma tuwadun kala arsike ko farade koye juuɗe Allah subahanahu wa taala nana juuɗe bani adama andi teggissa annabi Ibrahima alayhi salam aduna o fof ko kanko fettowontiri sengo ɓe haɓɓimo haa ɓe yoɓe ukke nder keesuwal Jibril lanɗo malayika fof waroyni ene mi walle goɗɗum woni waldana honno an ko a tagaɗo min koɓe taraɗo huutu hunde mi hatton jinani haali la yahfa ala Allah alhaali amo Allah hino renti iɓe ɗo nake mi lanndoma goɗɗum Jibril yaw few si tawi ko enen fewn ɗo Jibril hewti mi sikki jigui yo harawti weltigi ga kono oɗo ini haton jina Jibril kanko ko honno hombo haton ko taguɗo Jibril on tagimo kanko kay tawi Allah subahanahu wa taala ko ɗum ɗo woni ko habbi ɗiɗimen qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim annabi Musa kadi ko sifa ɗum ɗo kadi hewti kadi ka maayo ini kalla inna la mudraku tigi jomi hewtitama de ɗo ala ko fecciren ɗo kala kalla inna maiya rabbi sayahdin ɗum na gongal min ɗo wondi e Allah o yetto joni kon to feƴƴirten ɓe feƴƴile nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe seydina Aboubacar ɓayɓe hewti ka fammere hewtiɗo inni ya rasulallah ko ayyone la rasulallah law nazara ahadun tahta qadamayhi la yarana si goɗɗo yuri gettugal e teppum o yeeye قلنا لا صلى الله عليه وسلم لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا نقول إني فما ظنك باثنين فالله ثالثهما كل ذكر يم يسمى مخلوق الله بيبي فولته من كان لله كان الله معه يونا وانغا كو كبروجي دين حريبينو حرمينو يالتنا كان دين الإسلام والاستعانة بأهلها ودا إلغور كدي yimɓe ɓen ka kabaruji toon kadi yoɓe walle goɗɗum wa du'a'uhum ma tora golɓe wa talabul madad yoɓe ɓeydani ɓe ɓeydaade kadi
wal awni e ballal kadi min to ngeɓe mayɓe ɗo annazaru takkangol ɓe inni ko si o mayɗo ma waɗa si mayɗo ma waɗanima ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo ko harayno harmi li ashabil quburi wonande yimɓe gabruji ɗi wa zabhi lahum hirsangol ɓe yo ɗo noon ko probléme molnaɓe woɓɓe men yaaɗo yo noddiɗo sunna yanke yaato ene ye ayi ha leyɗe Europe jon ara ɗo ronkaɗaɓe ma ɗo hay cuufu oɗon ɓe fuɗɗoranma ɗon taw hara e hersinimen ɗo o andi hara taw yiifi Allah ka par ce que joni ko sa waɗaɗo hara e hersiniɓe sa waɗari ɗum ɗon ɗo sa waɗi hara e hersinaɓe est ce que hara woni fi Allah hande kadi haray wonari fi Allah joni noon annon ɗo sunna o sa yeehi a fuɗɗora e hoore baba imma fuɗɗora e hoore yummama hara kamɓe faati catta ɗon ha jatta ɗon sa wajogue ko kawtal hande kadi ɗon jigiɗi ɗon feƴƴe kono sa yeehi joni a debri a mi falaka handude ɓe waɗiri ni ay waɗirni tum woɓɓe ɗon ɓe haɓɓitoɓe holle Allah joyɓe ɓeyna bon joni ɓay waɗiri mi falaka hirsugol moɓina yimɓe kono mi waɗirni en coulisse mi jonna oɗo mi jonna innama lamani binni yaade aɗa no andi goni ka ɓerde ma nde aɗo anni yaade si tawi ko waɗirɗa ko sadaka Allah hino andi ko waɗirɗa kay tawi ko sakkal ngol ngol Allah ka hino andi fi honno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo teddata hoore tagi fof on ha hewto nelaɗo fewɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam faati aboubacar hino wuuri oumar no wuuri ousmane no wuuri ali hino wuuri ɓeɗo nayono kamɓe nelaɗo sallallah alih w sallam koɓe esiraɓe nelaɗo jombi ɓiɗɗo aboubacar nelaɗo jombi ɓiɗɗo oumar seydina ousmane jombi ɓiɓɓe ɗiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam seydina ali jombi ɓiɗɗo nelaɗo ɓeɗo fof koɓe esiraɓe nelaɗo maayi ko dandijel ɓe hirsanno nelaɗo to wonno omarnoɗo jawdi on say ɓuuri ousmane ɓuuri aboubacar e yeggitigi sago ɓe waɗannoyno ko fi seydina ousmane oɗo ronkanaynoɓe hay fo ngeloba woota si tawi no sellunoka nder diina musidɓe kala waɗɗo yinni waɗi tungo ina tawi mo waɗi ɗum e nder bindi few defalngol mayɗo ko bidatu muharrama no harmi few nelaɗo sallallah alih w sallam maki si goɗɗo heeɓi sohoɗa ko kawtal ɓe makko ɓen haani defude naɗo wallitomo ko ɗum ɓe wi fewno jafar waɗano ko ɗum ɓe wino nerde ɓeyngu e jafaru nden hande hiɓe wondi e sohoɗa joni noon enen kamen wallahi ko on tigi wiɗo yehi ɗo yi ɓe serdiray werdeji ɗin hara ko fatunde walla ɓe sendirta werdeji hara ko inde booma hara ko feera a yiyi makko bahino daro iwɗo fatunde o ina wallahi mayde nde weelani mayde nde weelani yiya ñaame tiji ɗum no ñaame foto fatanɗe ka meɗe ɗum ko inna lillahi wa inna ilayhi komin alamati sa no tawa e mandeji dalngal no mande kadi meheje yimɓe allahu geɗi guite yimɓe har sama ɗiɗi yo hooɗi saki tigi hande hay woluɗa wonde to hande ka woni feeti ɗo hande kadi si a fanti kadi on foppo woni e nder muɗum fewti ka winoɗon e yontere hande a yode wingiloɗa ha Allah wara on tigi ɗon e hoore diina tan pour noon ɓuuri e diya tawde ɓeɗo ɓellet ko bida ɓellet ko bida ɗum ko bitti faɗil ulama no yo goɗɗo joni heɓay ɗo fatunde wulla e gonɗi ɗiɗi mayɗo ma ko honto ka heɓata sakuji maaro ko defalda ɓe kay délégation jiwra e partout mp partout hay no woodi karama goɗo o wiide taw hay moɓodirgol biyuronigol fatunde taw ko bida hara ko simple moɓodirgol ngol woy taw goo joni goɗɗo maayiɗo e fof yegar moɓe ni oɗon ɗum ko bida na noon fene deɓugol ngol hannde kadi mawɓe men ɓe yo Allah o yaafoɓe hiɓe gollitirno on sunna ha ɓen ɗon ɓe feƴƴi haysi goɗɗo maayi e yeeyno kawtal ɓe o defa mi rangu oɗo ndoori oɗo dabba oɗo foññi oɗo maaro mo fof adda ka mayra ɗo oɗo haray goɗɗo ne jooɗi takko makko ɗon fi tippingol tension makko sohota ko heeɗi kon kono ɓay yehi ha joni mannaji ko tampere men esi ko geɓe geɓe ɗen yehi ha joni nayi ɓeɗe ay ko werde maɓɓe nden ko ɗa werde maɓɓe nden ga imagine musidɗo hiɗa yeehi musidɗo ma mo wuriduɗa hino maayi yaha kadi lamdoɗa werde ka ñamata kay o moyen si tawi hara ko iwɓe de kilo de meke ɗi ka woɗɗi ɓen ɗon ɓe hana okkorede ko ɓe ñaama kono hara kadi ko kawtal laddeɗi addi nayi en faw woɗa Allah no addi sohna e hoore makko ƴetten kadi fi jefugol kadi fawen kadi e hoore makko kadi haray sappo e go'abon ɗum kadi sappo e go'abon kun kadi ko honno wo al istihza'u bi shay'in min ash-shari'a ko jalnorgol hunde ko ɗum fanɗi o ko fanɗi hara ka nder diina l'islam joni ko jonna exemple joni kal istihza' bil musallin jalnorgol juuloy ni ka exemple golle mum ko juulugol ɗum o kam jeri juulirde hoɗi ɗum na ko fijirteno arraki'ina sajidin hara ko ɓe waɗaɓe ruku neeɓa ɗon timmina ruku timmina sujud jaltitora ɓe wal istihza'u bil lihya e jaltitorgol kay lihi waare goɗɗo kadi yiya waare goɗɗo pooɗande sabota jala andu tigi tigi o haray a yaltini hoore nanga ɓe dina l'islam ko konngol tawata wattanta hakkille muɗum hara yaltino dina l'islam hita boota ɗon dulleyɗe hande yer bootigol leyɗe par ce que na juulugol hande kadi fiyunu alata nder dairatul islam ko noon kadi wal himari ko wiyete kon niqabu e jilbab yiya kadi ko yaltuno kon ka meɗen goɗɗo yiya sonnajo ɗo ƴetti coñci l'islam timmuri ɓina daari ɗo ninja daari ɗuma ɗo o hulɓini daari ɗum ɗo jala aybina ko Allah inni yo waɗu ɗum ɗo ya ayyuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ko ni tiyata ɗon
yudnina alayhinna min jalabibihin so yetti wono sawdi kamɓe ko ɓeynata assufour ko ɓeynta ko sufour rek debbo wirtiɗo o kala acciduɗo yeeso mum e juuɗe ɗen kamɓe ko ɗum ɓeynta sufour sedi imaji maɓɓe ɗe kamɓe ko ɗon so innama tun sufour ko ɗum amma no enen kamɓe mbayi hewta ɗon taw ko kala mo waɗa jilbabu ko ɗon ɓenen ko ɗon wonde taw sufour yo Allah hewtingen dow to kono kamɓe sufour tigi tigi so acciti si yeeso ngo yaltidi e juuɗe ɗe yalti haɗa o yirgoni ko wiyete kon sufour sa jalnori ɗum ɗo kadi haɗa yaltidi ɗen islam wal istisa ko jaltinol waɗa bil azan noddinani ɗum kadi nana goɗɗo no noddina tun jalnorama ɗum noon li qawlihi taala sabu ko allah o towɗo o daari ɗon fi haqqil kafirina e haqqe heferɓe wa ida nadaytum ila salati ittahazuha huswa so noddiɓe are juule ɓe jogitora ɗum jalnori e fijo naaru zalika mbiyan noon zalika ko waɗɗum mbiyan noon sabu ɓe kamɓe gawo mum ko yimɓe la yaqiluna ɓe haqqilta mayi juule tun ɓe nanga aybingol ɗum ɗon ni ɗuman no wom dangala nan haray kala jalnoɗo ɗum ɗo kadi haray o yaltini hoore makko kadi islam wa qawlihi fi haqqi almunafiqin ko allah o yiwɗon kadi fi haqqi nafiqin yahzaru almunafiqin an tunazzala alayhim suratun nabbi'um bima fi qulubihim qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma tahzarun wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab salannige ɓe ko fi on wonɗa e ɗum aɓene min jumpa ɗum min jala ko sama kala min woni ɗum ɗo allah jaabiɓe on qul abillahi wa ayatihi enen ko allah e ayaji makko ɗe wa rasuli niraɗo makko on kuntum tastahzi on ko ɗum wonnoon jalkitude ala o ko fijira sina dina l'islam goɗɗo inni yo waare accide ɓuuri hadiseji sappo e jeetati wiide yo waare accide ɓuuri sappo hadiseji sappo e jeetati wiide yo accide joni noon so wa waari accitude musidɗo accide ɗon tigi ɗi o weltare mo yokkitiri gollitiri sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam la ta'tadiru o taw ngantino few fiyon no kadi kafarɗum gomi yo yeddi bada imani gum ɓawa gomina moɗo haray sappo mum kon e sakkitiro kon wo wasfullahi ta'ala bima la yaliqu bi jalalihi wo ko siforgol allah huunde tawata nde hannda e makko kanko subhanahu wa ta'ala ka wasfihi bi anna lahu sharik wano innogol allah joni mo jogii kafi ɗiɗo wano heferɓe woodi tan aw walatan ma ɓiɗɗo aw sahibatan ma ɓeygu waka wasfihi bil bukli wa ma innogol allah ko guddo waka ma wasafahu yahud ma won alyahuda ɓen sifori ɗon allah subahana wa ta'ala la'anahumullahu kuddi allah woni e hoore alyahuda kama hakka subhanahu wa ta'ala wono allah subahana wa ta'ala o yewtir noon ka deftere makko wa qala fil yahuda yadullahi maglula wo juuɗe allah ɗen ko kolmbaɗe o anndi noon hiɗen wona fuɗaɗe allah taw tun hara ko wonde ko naɗumi jiɗen toon nana ko ɓeyna joni allah jonnata tori mo ɗo o ndi on no heewa wonede ko fanna yude ɗon joni allah waɗari ko haali kon kaatigi ɗiyo gonno fandiraɗo allah walla haragina ɗum no sedi a faala yude joni allah ko way ɗo ko naɗum hanno waɗugol ko konngudi hulɓiniɗo noon hulɓiniɗo moƴƴo kono hawnaji hara mana on joni hina ɗum no woni ko fanda ko si tawi hara hina ɗum no woni ko fanda alhamdulillah si tawi hara ko ɗum no fanda hara tigi tigi wonti yaltini hoore muɗum ka nder dina l'islam ɓeɗo noon ɓe huɗama ɓe inni wo allah tigi ɗin juuɗe makko ɗen ko kolmbaɗe wo hullate aydihim wa lu'inu bima qalu ɓe huɗama kadi saabu konko ɓe woori bal yadahu mabsutatani juuɗe makko ɗen ko fonda yunfiqu kayfa yasha allah no jonira kala no faalira na wakkilande woni ko jonnata koko yoni ko allah happanno ma ko ɗum ɗo woni ko hendotoɗa wala yazidanna kasira minhum ma unzila ilayka min rabbika tuhyana wa kufra wa algayna baynahum adawata wal bagda ila yawmi alqiyama kullama awgadu naran lilharbi asfaha allah haray ko ɗiɗo woni sappo e ɗiɗi yaltina min e nder dina l'islam ka yawnugol joni noon amma ko honɗum woni ñawoore oɗo yaltuɗo ka nder dina l'islam e honɗum kadi ko honno oɗo kadi o yiɗitorta ka nder dina l'islam haray leer o lanni inchallah ɗum ɗon si tawi ɓe jaɓoyi en gaynoy ɗum ɗo yontere hannde en anndi yonti wo waɗi ɗiɗo maasi waɗiɗo ɗi o yalti hannde kadi ko honno noon kadi o artirta kadi ka nder dina l'islam ko honɗum woni ñawoore kadi on neɗɗo kadi inɗo oɗo kadi ko keefeero ko honno kamɓe ɗiɗo kadi ko hommoye maɓɓe woni keefeero so tawi ko woodi ko haragina noon haray ɓe daro waɗa ɗo inchallah leero o feƴƴiti aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiru innahu huwa alghafuru rahim haray leero o lanni mi jaabaki ɗi e sartiji joyi joni noon haray mi jonitaɓe micro o inchallah wolugo ɗin sartiji ɗon joyi e gaydagol nde yewtere ɗo fof ko wattiren kadi yontere hannde so yontere hannde jeeɗi salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على نسيب جلد تيتو بقاوة يتو الله سبحانه وتعالى دعنا لنا مكون صلى الله عليه وسلم kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo ko ɓeeɗo jokki ila yawmi alqiyama
isalmini on salminagol islam salminagol yimɓe aljanna ka aljanna no mowgorɗen ɗo ni ka suudu makko suudu jeyaɗo e cuuɗi makko e hoore o aduna tolki Allah yo moɓiniro e ni kake jannatul firdawsil ala wondude e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray jama o fof weltanama teenama moƴƴa moƴƴa yo Allah yoɓumo ɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi kala aro ɗon wondi e makkatu kum jandi kum fandi kum suuɗi kum feeñi o andi fi makko ma wanda fi makko yo torki Allah sabu teddugol nde ñalande wonɗen ɗo ka suudu makko yo Allah on yaafomo en torki Allah subahana taala kala arɗo ɗo haray no wondi e ande ko matunimo ka wonki makko ko daganimo ka diina makko e ka gurdam makko e ka mayde makko yo Allah on ittamo nden mafunde ɗon en torki Allah subahana taala en fof meɗen ko faalaɗe ko ɓuttuka meɗen ko Allah jogi ɓuttu yo Allah ɓokku en ɓuttuka meɗen en torki Allah subahana taala sondi e sohonaji ko woni ka meɗen kon yo Allah on ittu kanko woni ittowo torki Allah yo Allah on jogitor en saabu yurtede makko nen o taw jogitor en saabu bakkatuji meɗen yo Allah fewni en fewnana en yo Allah wurno en foddeɗa gurdam no moƴƴani en yo Allah ƴettite ñande tawata ko nema e ɗoni ko ƴette moƴƴani en yo Allah fewnu zurriyaji men ɗi waɗa ɓe hunjide Qur'an e sunna mo fewnade hoore ɗino l'islam hara inchallahu hiɗen foduno yewtereji ɗiɗi perti wonɗen e yewtuɗen yewtere aranere nden ko honɗum woni ko firtata diina l'islam goɗɗo ko honɗum goɗɗo watta ha hara tawata o yaltika nder diina l'islam e yewta e ɗon toɓɓe inchallah hara yewtere nden hinde ƴetta go'o e deftere no wiye al aqidatu tahawiya nde cheikh boulbas woni ko sarhi yewtere nden hinde ƴetta kadi e deftere fiqhu sunna li cheikh sadiq hara hinde yewta hinde ƴetta kadi fatawa ibnu taymiya nde mo anndude mon cheikhul islam ibnu taymiya fatawal kubra on hara yewtere no ƴetta e ɗon kadi hara hinde ƴetta kadi e sahihul boukhari e muslim silluɗe ɗen ɗiɗi si deftere Allah nden feƴƴi hara hinde ƴetta kadi e deftere tosoke en nde annduɗen e meɗen nde wiye alwajiz haray kala yewtereji ko yalti ɗo haray inchallahu haray namin abdallah woni ko wooli haray mi filliti haray seede muɗum kadi mi winda kadi haray mi photocopie yu fi andugol kono woniri ɗon noon mi woni e yewtere ɗo ni mi ɗuɗɗinta taaliji mum on fi yo ɓe fof wawu heƴude haray hiɗen fotuno kadi toɓɓere woɓɓe lannino ɗo yontere hannde est ce que har ko wiyete ñande e bomɓe hino woodi jaaɓe ɗe wiiɗen hi hino woodi kono nayi on tigi huɗo ha woɓɓe landiti e nder muɗum woɓɓe noon wawinde leydi moɗumo ndi moɗamo maɓe inna joni ɓe fiifo yiite ni joni maɓe fiifo ñaaki e inno kan woodi sartiji joyi kala timmiɗo ɗin sartiji ɗon kadi haray kankay mo wawi wadde sifa ɗin ɗon inchallahu si tawi tan on permetti en yewteji ɗin ɗon kadi sinaɗin ɗon waɗɗirayɗi janggonoɗo inchallah joni noon assualu l awwal bima yakunu lmuslimu murtaddan ko honɗum watta sabu ha julɗo o yaltaka nder diina l'islam makko hara himo andima o anda hara o yalti few e yewtay ɗon toɓɓe sappo e ɗiɗi aɗon yewtude toɓɓe ɗen o wiiɗo ceernojo wo innal muslima wono julɗo la yutabaru harijan anil islam o kontataki ko yaltuɗo e nder l'islam wala yuhkamu alayhi birridda o ñawatake kay wondema ko yarton ɗinɗo illa idan sharaha sadruhu bil kufri sina ha yaha tawata ɓernde makko nde yaaji few ko woni ka nder ɓernde makko ko keferankaku watma anna qalbuhu bihi ɓernde makko nden kay deeƴa e hoore ngen keferankaku ɗon wa dakhala fihi bil fiili hara o naati ɗi kadi e ɓen golle ɗon ko ɗum woni e gollude hannde kadi oɗo haray hannde kadi e ñaawaymo haray wonde makko yaltuɗo e diina l'islam ceerno jon o dallinori li qawlihi taala bada audu billahi min alcheytani irrajim walakin man sharaha bil kufri sadra woko woni tun ko onmo fondo mo yaaji hara ko yaajirno ko bil keferankaku wali qawli nabi sallllahu alayhi wa sallam e makuninaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi kaɓe maaki o innama al amalu tabiti golleji ɗin fof koɗi yoɓirte bil niyati ko saabu anniye on wa innama li kulli imri'in no woɗani kala neɗɗanke ma nawa konko anniyi hadis on ko muttafaqun alayhi ko fottaɗo e muɗum ka sahihul boukhari e sahihu muslim joni noon haray yewtere hino ara ɗo wo kana la budda wo feere o ala min suduri ma yadullu ala kufrihi feere o ala nde neɗɗo waɗata hunde tindinayde wondema pellete oɗo o woni keferankako joni noon imam malik kanko wi yewtere ɗo hino damba e makko rahimahullah wo annahu qal hombo wi ɗum imam malik wa man sadara anhu wo kala o mo yalti e muɗum ma yahtamalu lkufru ma yuhtamalu lkufru konko sikka ko keferankako min 99 wajhan
99% goɗɗo waɗa goɗɗum ha felliten wondema oɗo o woni kefeero kono ko 99% o timminari 100% kanko o inni wa yuhtamalu l imanu min wajhin humila amruhu ala l iman wo kanko de haray mo yiɗi oɗo yen jogitorno wondema ko o julɗo fodde o timminari 100% o inni fi on ɗum kulol wata on to hunduko ma inna oɗo woni kefeero hara hina o kefeero si goɗɗo inni oɗo ko kefeero wo haray goɗɗo e maɓɓe ruttodi e keferankaɓu mum imma ko a wolɗon ma imma ko kanko wonaɗo e hoore muɗum o joni noon iɗen natande toɓɓe ɗen ara noon kum wondema si a waɗi kun ɗo haray a yaltika nder diina l'islam hinani yaltimma hina oɗo haray ko an yaltini hoore ma ka nder diina l'islam go'o wo inkaru ma ulima min addini bi darura wo yeddugal kala konko anda ka nder diina l'islamu hara ko pelleto fappu hino andi ɗum ɗon ka nder diina l'islam an yedda ɗum ɗon ɓe inni mislu sifa hon ɗum inkaru wahdaniyati llah yeddugol mbajji kanka ko allahu subhanahu wa taala allah ko o bajjo kanko tum an inna allah ko ɗiɗo hara a yaltiga diina l'islam ɗum ɗon hannde kadi hay seyɗa julde sa fiɗi ɗum ɗon hara a yaltiga nder diina l'islam ko ɗum inna ɗen allah hino jogii ɓiɗɗo haray ko ɗo ɓe yaltiri inna ɗen allah hino jogii ɓeyngu haray ɓe yaltino ɓe anndani yo allah dandu en no wiugol ɓen haray gollidugol e ɓen hino ɓuri gollidugol e julɗo si yonnu ko yaltuɓe diina l'islam woɗiɗal ɗum ɗum kadi wa halqihi lil alam yeddugol kadi wondema hina allah tagi tageefo ngon fof wo ɗum ɗon kadi hara yalti e nder diina l'islam wa inkaru wujudu lmalaika yeddugol kadi wondema malaika woodata haray ɗum ɗon kadi a yalti e nder l'islam wa inkaru nubuwati muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kala yedduɗo kadi wonde muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wona o nelaɗo haray o yalti e nder l'islam si tawino hara himo ka nder l'islamu no joni noon ko ɗum noon siɓɓe ɓe ɓe nana toon no inneɗo alyahude e annasara jekkunoɓe isa ɓen ɓen ɓe jokki isa fewno ɓe jokkuno isa aɗu muhammad sallah alih w sallam neleede hari tigi tijon dina maɓɓe kan hino selli ila muhammadu ari hannde kadi kala mo jaɓaari ko muhammadu addi kon ɓen letti haray hannde kadi o yeddi sa yeddi annabajo gooto hara no fota sa yeddi annabaɓe ɓen fof sa yeddi aya qur'an gooto no fota wasi a yeddi qur'ana o fof makko hiɗon anndi qissa sayidna oumar ñannde goo o horcuno ɗerol tawi hino e maggol no windi toon fii tawreede o jangi ɗum noon wari yeeso nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum sakki e nelaaɗo seeɗa on fe nelaaɗo sallah sallam ɓe maaki ɓe inni wo hara moussa hino wuurunoo ɗum yonatamo sinano ko min ko mouhammadou komi addi kon ko accitayno ko jogii kon o jokkaten min ko mouhammadou addi kon sallllahu alayhi wa sallam joni noon haray kala jokkuɗo hannde kadi hara hina mouhammad haray o yaltiga nder l'islam honno kadi yeddugol kadi wa anna alqur'ana wahyum min allah kala yedduɗo kadi wondema alqur'ana o na wahyu immoɗɗo ko allah subhanahu wa taala haray tigi tigi on noon kadi o yaltini hoore makko ko nder l'islam ɗon anndi ko qissa ɗo waɗneɗen no tawano e ko imamu ahmad bun hambal rahimahullah ko fiirano kon ɓe ini no wondema qur'an on wondema ko tagaɗo kanko tun o dari feere o inni qur'an on ko kalamullah ko daalol allah sa yeddi kadi qur'an on ko nelaɗo woni ko fefindimo wondema hina o wahyu haray ɗon kadi a yaltiga nder dina l'islam wa inkari l ba'as wal jazai yeddugol kadi wondema immutal ala wondema si a maayi a immintinoytaake ɗon kadi haray tigi tigi on a yalti wondema kadi a hettoyta joddi ma ndin imma ko moƴƴiri ma ko bonndi haray ɗon kadi a yalti nder toon wa inkaru fardiyati salat e yeddugal wonde kadi julde nden ko farilla e hoore tagiyel fo ngon wa zakati wondema zakka no farla e jawle ɗen wa siyamu e korka kan kadi wal hajji e hajji on kala yedduɗo e gotum e ɗiɗo kadi hara ko ɗum o fiɓi ka ɓernde makko haray oɗo kadi o yaltiga nder dina l'islam ko ɗum ɗo woni toɓɓere aranere nden toɓɓere ɗiɗaɓere nden istibahatu muharramin ajma al muslimuna ala tahrimihi wo ko dagingol hunde harmunde hara julɓe ɓen fof no haldi no fotti wondema nden ɗon hino harmi an inna nden ɗon hino dagi ɓe inni honɗum kastibahati l hamri wona goɗɗo daro o inna wondema beere hino dagi haray o yalti wa zina e jeeno war riba e ñaamugol jawle riba ko sakiti gawfe oɗo ka ɓeɗen ɗo anana goɗɗo inna ɓayno ka wuurɗen ɗo feere ala hara yonti wattan hakkille moƴƴe wata yoɗo inna ha feere ala ko ɓe men ñaama ɗum riba hino harmi sa ñaami qirri to wondema hiɗa ñaami ko harmi fenande hino harmi sa feni andu pellet ko waɗɗa ko hino harmi pellet si allah yaafaki on tigi o tuuɓani hawa maayi allah subahana taala lettoyemo ko noon ko ɓeyni wa aklel hinsiri e ñaamugol kadi tew guirengi kala ñaamudu ɗum ɗo kadi wayni wondema ɗum ɗo hino dagi haray tigi tigi o yaltini hoore makko ka l'islam
woni kadi wastihlali dima'il ma'sumina wa amwalihim e dagingol kadi ɓe yimɓe ɓe haana ƴiiƴe ɓe yimɓe ɓe haanaka wareede inna kaari hino duwa wareede ara jannguɓe dartono jooni ɓe yeetiken ko hommo e hommo haana wareede ko yimɓe tato ko asayibu zani neɗɗo saŋiiɗo haranimo jombi o jeeni so nanngama on noon ko yo ware ɗiɗa ɓum ɗum an nafsu bin nafsi si goɗɗo teke pas itti wonki kadi e hoore tooñe ko yo ware won ɗum kadi sammon kadi ko attariku li dinihi kala sansuɗo diina muɗum kadi oɗo kadi haray ko haanaɗo wareede faman qala wonɗo wo wiwɗo alhamru wonnema beere nden halalum hino dagi faɗɗade kafara gomɗi haray o heeferɗini o andi noon keferankaku yogii nooneji ɓuy kono ngo keferankaku ɗum haray o yaltika diina l' islam to woodi keferankaku noon kufrun duna kufre a yeddi kono a yaltaki ka diina l' islam si goɗɗo ñaami ha haari salike weltanagol allah subhanahu wa taala a yeddima kono ɗum ɗo yaltintama ka l' islam kono sa inni beere no dagi hara e yaltinga nder l' islam ko ɗum o wiiɗo man qala bi anna alhamra halalum faqad kafara wa in lam yashrabuha hay si tawi noon a yaraari beere nde sa wii tun hino dagi hara e yalti wa man qala kala wiwɗo kadi azzina halalu kala wiwɗo kadi jeeno hino dagi haray faqad kafara on noon kadi hara o yildi wa in lam yaakul wa in lam yazni hay si o jeenaani wa man qala bi anna riba halalu kala wiwɗo kan riba hino dagi faqad kafara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هاي مسيب جلد سيد إن شاء الله أو يدي الله سبحانه وتعالى دعنا من رمضان صلى الله عليه وسلم عليه وسلمنا وسلمنا من الإسلام سلمنا وإن الجنة كالجنة نتوى الله يؤلى وأمين أولهم كلا جلدك أولي جاء وإن الجنة عليه على جوتين دي مقدمة عليه يفوت إلى يوتر حمد يوتر حمد إن شاء الله وهن هن دولي كيالتين تقوطو إن الإسلام يوتر يوتر حمد عليه توقف صفويدي لأن سنة دوم في وجالة سريعة ko yaltinta goɗɗo e nder diina l' islam no tawa e mum ɗum inkaru ma ulima min addini bi darura yeddugol kala konko anndaka diina hara fuu hino felliti ɗum noon ko annda ɗon goɗɗo yegga ɗum ɗon hara o yaltika diina no tawa e muɗum yeddugol allahu subhanahu wa taala wondema ko gooto no tawa e muɗum kadi daggingol kala konko julɓe ɓen haldi fotti wondema hino harmi hara wonti yaltika diina no tawa e muɗum kadi harmingol kala konko julɓe ɓen inni hino harmi an sa dagini ɗum ɗon hara yaltika diina no tawa e muɗum toɓɓe naɓe nden yennugol nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma jalkitorgol ɓe ma goto e annabaɓen fuu hara wonti yaltini hoore mum no tawa e muɗum jowa mum kon kadi yennugol diina kankadi hay tawi koye sama kala on tigi woni hara o yaltika nder diina l' islam no tawa e muɗum kadi yuugol deftere nden ma yuugol sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam se ɗi yiya toon ayibi on gotum wondema ɗum noon ko ayiɓe tenen ka baɗa no tawa e muɗum kadi accugol ñawitirgol deftere allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ƴetta sariyaji ko wiyete kon dustur wallina ɗum ɗon ñaawirgol noon accaɗiɗa no tawa e muɗum kadi goto si o lodditike wondema kanko kadi ko annabajo hara ɗum noon kadi no yaltinama ko nder dina l' islam no tawa kadi ko yaltinta kon kadi ƴettugol deftere nden ma ka inde allah windi ma defte diina ɗen ma hadis bugo ɗum ɗon kadi ka leydi hara ko wontigi faandi e muɗum ko hoynugol no tawa e mawɗen kadi fanɗingol ko ɗum woni hoynugol inde wotere e inde allahu subhanahu wa taala kadi no tawa e muɗum kadi sappa mum kum rewgol sanamuji ɗin ko ɗum wiyete tobbi ɗin ma rewgol nandollaji ma ɗum wangagol kadi ka ɗabruji ma toragol mayɓe ɓen balle ɗum ɗo kadi ma waɗugol fodore wonnima si ɓe waɗanima ɗum ɗo an kadi a waɗay ɗum ɗo kadi ma hirsangol mayɓe ɓen e tori allah yo allah laɓɓini ɗum ɗo no tawa e muɗum kadi ko yaltinta kon sappo e go'a ɓum kum kadi jalkitorgol kadi sariya l'islam o wona jalgol wono wiyanoɗe noon jalgol neɗɗo accituɗo waare ma jalgol sonnaji waɗɗo hijabu ma jalgol aaden neɗɗo raɓɓe ɗiɗo coñɗi haray ko diina kan jalda haray hina kanko
e wino sappo e ɗiɗa mum e sakkitoro mum kadi ko sifitorgol Allah ko ya innu Allah no jogii tawata hunde nde o jogaaki sa waɗi ɗiɗo haray on tu yaltini hoore muɗum kade diina l'islam se waɗino haray ganda yo Allah yaafo e Allah danne waɗgol ɗiɗo jonno ɓeni o ma hukumul murtad no woni landal hannde aɗa ngal lawon e fuɗɗorade ngal ko honɗum woni ñaawoore on neɗɗo murtuɗo tawata o yaltika nder diina honɗum ñaawo e makko mi janga nasso ɓeni won fa man fa'ala wonɗo o waɗɗo min hadihi lmukaffirati ɗiɗo piiji heeferɗinayi shay'an hunde aliman hara himo andi pellati ɗi heeferɗinayi amidan hara kadi ko tewiɗo pas muhtaran hara ko suɓiɗo kadi na o forsaɗo wa shahida alayhi seedi e dow makko shahida adlin seedetoɓe hara ko nunɗuɓe fa inna alhakima wo harayno ñaawomo wonko ɗum woni hoorejo julɓe ɓen yastatibuhu ko yo tuubinmo o rutto fa in taaba so tuubi o ruttike wa illa si wona ɗum qutila haray yo ware e ridda tan haray ko yaltuɓe nder dina l'islam haray ko ɗo woni ñaawore nde dalil meɗen e ɗuɗum li qawli nabi sallllahu alayhi wa sallam sabnelaɗo allah o maaki wo man baddala dinahu wonɗo o wonɗo sansuɗo wayni diina mum wo faktuluhu haray ware on ɗon haray hadis on kadi haray ko selluɗo kenkadi sansuɗo diina mum wo haray koyo ware ado o wareede noon haray hannde kadi koyo yeeso ɓen ka diina laɓɓirmo yo tuubu o rutto e wiwa ko woni e mum ko dalil ɗiɗaɓo fillama kadi immorde abdoullahi radiallahu anhu qala wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wo la yahillu dagotaɗo dammu imri'in ƴiiƴan neɗɗanke o neɗɗanke muslimin julɗo yashhadu haray mo seedi an la ilaha ala rewete illa llah siwana allah wa anni no min muhammadu rasulullahi ko mineraɗo allah sallllahu alayhi wa sallam illa bi ihda salatin sina gooto e ɗiɗɗiji ɗo tati haray ko haana wareede ka nder diina l'islam ko dagi ko hara ko julɗo mo seedi ala reweteɗo ina allah muhammadi ko nelaɗo ko so tawi on ti waɗi ɗippiji tati wonde e arde ɗo sina ɗum hara ittugol wonki julɗo haray hino harmi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis fi mana al hadis wo lorrugol julɗo hino sattaka allah subahanahu wa taala ɓuri yirɓingol suudu kaaba ɓenni wo asayibu zani ko sañiɗo jeenowo si tawi goɗɗo himo jombi o jeeni tabiti o jeeni seede ɗen nayi o heɓike ma o ɓirritike ma o nanguitamare muɗum haray oɗo ko yo ware foti ko gorko on foti ko sonnajo on wan nafsu bin nafsi wonki kadi goɗɗo tege pas itti wonki julɗo kadi e hoore tooñe haray oɗo kadi haray ko yo ware tammo on wattariku li diinihi kala on accituɗo kay diina mum almufariku lil jama kertiɗo jama on haray ko ɓeeɗo tato l'islam on inni yo ware mo wari hara hina ɓeeɗo yo anndu haray o yaahi wonki jonade dargal hiɗen anndi ɗon allah ɗo daarina qur'an man qatala mu'mina mutaammidan fa jazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima yo allah danneyo joni noon oɗo si tawi noon o innama yo tuubo o rutto o jaɓaari si tawi noon o waraɓe haray hannde kadi ko honno oɗo o kipirte ene o sorroyɓe ka ɓerde julɓe ɓen o lootete o fewnete o juulete ka o juulatake haray ceernojo on inni wo man qutila wonɗo o waraɗo riddata hara ko yaltuɗo ka diina l'islam wo umila haray ko yo gollite muamalatal kafiri wono keefeero gerdete noon ko noon oɗo hannde kadi o gerdete ho wono honno ɓeni hon noon al asli hara ko keefeero ka daƴƴire tigi tigi no onno jogorte o ko noon oɗo jogorte donc anndi ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe arno ɓe négocie kamɓe e bappa maɓɓe abo talib ɓe jeejino ɓe inni bappa wiu la ilaha illallah hay tawi ko nde wootere fiiru tefanoye yeeso jooni e ñalaare darngal ko ɗon o négocie haa kono abou jahali on ari ɓe woori haa oya ko sakkiti woolde aɗa wonki ki yaldu oni anan ala millati abai min nde miɗo e dow diina ɓaaɓiraaɓe amen ɗum ko rewgol sana ɓayno yehi haa o maayi seydna aliya ɗum anndi ko nelaaɗo sallallah alih w sallam woni ko neɗi seydna aliya seydna aliya noon aɗa inni nelaaɗo tigi tigi on abatari maayi on so nelaaɗo naati winni wo yaw hibba jaare e hoore makko yaw ubboyaamo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yahaano sorrugol mo fii honno ka nder diina l'islam en ɗan alaa toon so mo jokkaari diina woota fiw komin e o komin nene gooto en yiya jooni yeeso ɗo komin baaba gooto ko baaben anni ko bappa anni ɗum goni tawi ko diina woota wonno alaa yanganiɗo nelaaɗo sallallah alih w sallam ɓuri abatari ɗume ɓaytugo jaɓaani la ilaha illallah ko nelaaɗo maakuno ali yawƴetta ɗiroyaamo ko ɗum woni ma'ana on ɗon o naatanugal islam kono hakke ko yurmen nde wonno télé makko
oye fuɗɗino kisan toranagol mo yo allah yaafumo mais ko honɗum allah wino ka suratu tawba ɗo to وما كان للنبي حالنا أو النبي والذين آمنوا معه بينكم بيوندوا بمكة نقول سيدنا علي أن يستغفروا للمشركين للإنس لا تهيفر بفو فهو قنعن بيدو وندما أصحاب الجحيم كبين إيه الجحيم سنجتي لو يننا جوكي لو يننا هاكي في قال لي ماكو ولا يتبني هون أولو نهان بيني هو لا يخسر كم ولو تتاكي أو موارا مسيفاني ولو تتاكي ولا يكفر ولا تاكي كسر ولا يصلى عليه جولة تاكي ماكو خلي ولا يدفن صورة تاكي في مقابر المسلمين حبيت جولة بن جولة وكيف يروني معي ولا يرثه ولا تامو خلي أقاربه وقدي دمو بسيط ماكو بين المسلمين جولة يونو وتواي كارتي في يروني ديرو حركو يدينا واتا ورني yonno wono ɓay o waɗi ɗippiiji ɗo o innama yo yilde to sari ke yiltitaade si o maayi goo on taw o lootatake o waɗatake kasange kadi o juulatake e makko o suratake kadi ka berde julɗoɗe si tawi kanko e goɗɗo hiɓe kafuno kadi nene e baaba o ronatamo kadi fi honɗum julɗo ronata keefeero kadi woni ko ronata kadi julɗo no tawa e mawanil mirasi on si a wari kadi mo ronaynoɗa ɓiɗɗo no duwa ronde baaba muɗum si ɓiɗɗo on no wari baaba mum hara hannde kadi o perdindondi ni haray o duwaka mo ronde kadi fi honɗum haray est ce que o waɗirani mo sinaafi est ce que hara ko wari mo naafi yo ettu donndi ni ɗum noon ko maande landal woni ɗon joni noon si ɗum ɗo feƴƴi o yini on ɗum kadi woman irtadda joni noon woɗo o murti ha o gayni en nangimo ha ngeyni en addimo ka hoorejo o kono noon wa haraba o doggi min alhakime ñaawo ɗum o anndi pellete o waɗa ɗum woni o doggi wa kana mutazawija wono ha himo resuno noon bi muslimatin julɗo yo fusiha abdu nikah hara ina ndeññande dewgal ko ngal heele few par ce que o wonti kefeero ɓe addi dalil on mbini la hunna hillun lahu wa la hum yahilluna lahun hara dewgal ngal ko ngal heele directement baynahuma hakkude kanko e on noon fa in taaba amma noon si o yehi o tuuboyi wanaɗo o ruttike waraji a ruttike musliman ko julɗo wo gumina tawbatu o waray tuuboye makko on ko jaɓete ɗum haray enen ko ñaaweten goɗɗo koko feeñi kon amma ko suuɗi kon accidumo kanko e allahu subhanahu wa ta'ala wa ruddat ilayhi imratuhu wo haray ko en joni toma kadi sonnajo makko ko jaɓitirno ɗemmo hari ko ɓay o yalti kadi e dina l'islam amma noon so tuubi o ruttike warti hande kadi haray ko en jonitumo ko jeyno ko dalil meɗen e muɗum qala allahu taala allahu tuwoɗon o daari wo kayfa yahdi llahu qawman kafaru bada imanihim wa shahidu anna rasula haqqun wa jaahum albayinat والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وأي هذا كم باو وإن إلا الذين سوى تابوا فيه من بعد ذلك قاموا ببنده وأصله بمؤجل فإن الله غفور ويافر رحيم يرمى سيانا بكري يلا يافر يرمى كري tanki ko amiro yurdo kon tanki dammugal tuubu be ngal sokaka bakkatu on wata o mawnuka gite ma haron ka tuubugol ko ɗum ɓe inni wo la sahirata ma al israri wala kabirata ma al istighfari bakkatu hun to sokun ala de wondude deɓɓitagol e hoore makko mo inna ha ɗum ɗo ko to sokun wo bakkatu wi jañi kadi wo hay gooti ala wondude insinago rutto ko allah subahana wa taala hayti tawi ko shirku billahi goɗɗo waɗi so tuubi o laɗɗini pellete allah o yaafo toon en heewi nanugol issa oya warnoɗo yimɓe temedere o allah subahana wa taala o yaafimo o maayi o naati e nder aljanna en annditi kadi issa mbineɓe ɓen kadi ka firawna ɓen kadi ɓuri duuɓi capanɗe jeego koye shirku woni mbine yaadal hiɗe nganndo tawa ɗiɗi laaɗo sa sallam maaki ɗum wo ijtanibu sabu al mubigat woɗɗite jeɗɗi halkayɗi ɗin no tawa e majji deuxiéme on ko artiru mbine yaagal ɓeɗo ka duuɓi koɓe woni kon fof ko mbine yaagal kono ñande ɓe tuubuno ɓe rutti allah subahana wa taala o jaɓanno ɓe tuubo buye on bimbi ko weetata koye heetorɓe kiikiɗe ko hirata tawi hiɓe ko aljanna yo allah hokkumen en fof meɗen battane moƴƴo si ɗum ɗo feƴƴi dalil meɗen wonnema kadi si goɗɗo waɗi ɗi bakkatuji ɗo o dogi o artori ko tuubuɗo o laaɓi est ce que harayde wawa jaɓandemo ɓe yini hi oɗo ɓe yini wo ko filli o haɗi so ko abdoullah ibnu abbas ɗana o wi wo kana rajulu laatnoke gorko min al ansari yanko ɓen aslama o silmi ko ɗum woni o jeɓɓiri ha gasi summa artadda hooti o murti kadi ɓay o murti wala higa bishirki o jokkoye sirku ngun hannde kadi summata naddama hooti o ninsoyi noon kadi ɓay o woni ɗon fa arsala o loli ila qawmi ka yimɓe makko ɓen o inni wo salu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam saluli rasula yehe landeoɗan nelaɗo allah on
halli min tawbatin mi ɗo mari tuubuɓe ɓawo mi naatde ka l'islam ñaaɓe gayna mi yilto mi yalta kadi joni landano yeelanta o nenaɗo simi wa noon kami won ɗon mi arta ɓay miɗo anndi mo yalti kadi ina ko yo ware fa jaa qawmuhu yimɓe makko ɓe ngari ila rasulillahi kañiraɗo o sallllahu alayhi wa sallam fa qaalu ɓe wi inna fulanan no kaarijo dey gad nadima gomɗi o ninsiti few wa innahu no kanko amarana o yamirinen an nasalaka yomen landoma hallahu mbeɗa hino wodanimo min tawbatin tuubuɓe en est ce que mo wawi tuubude hannde kadi o ruttoɗo on say fa nasalat o aya ɗo o timmi kay fa nasalat haray o aya ɗo o tiffi kayfa yahdillahu qawman kafaru bada imanihim ila qawlihi taala غفور رحيم ويا فتولو ويرمتيرو فأرسل إليه أنسى بنولي مكو فأسلم أنسى يجب لكالي ويبتي أناس كالدين الإسلام ɗum fof ɓay hay wonki kin hewtare ka dande nami men fuɗirari ka mutirta ma mutirari kadi ka fuɗirta ko ɗum tawta inchallahu allahu subhanahu wa taala on jaɓani oɗo kadi tuububu yeewo hay ko ɗum holli jakka yo si en waɗino watta en taƴo e moƴƴere allahu subhanahu wa taala nde fodde hiɗen wuuri en sirtino yo kono watta en taƴo fodde hiɗen wuuri en andi kadi hannde kadi moƴƴa ko yonti tuubu rutto ko allahu subhanahu wa taala ɓeni o min adame l baghi ko ɓuri mawnude kadi e bewreji ɗin fappo wo an yushhada ala muayyanin anna allaha la yahfiru lahu ko ɓuri e hulɓinade ko foɗi bakkatoji ɗo ko nde goɗɗo ontata hunduko mum haa ko ɓaaro zano ɓe wiiri ɗo o inna pellete oɗo o bakkatu mo waɗi ɗo allah yafutako mo ko konngol hulɓiningol longol wowlataki fi honɗum hina an o waɗi bakkato hina an woni yafotoɗo bakkato hina an jeeyiide hina an jeeyi aljanna woɗuno kan tawa e bakkatuji mawni ɗi woluɗo ngol kon ina he kaari ko to mima ɗo pellete allah yafotako ɗo ndaren noon bone wolugol kon bone wolugol ngol konngol ɗo ko honɗum jogii ko allahu subhanahu wa taala o wiya kadi wo la yarhamu wo allah yurmatake mo wa yukhallidu fi nnari wo luttinayi ɗo oɗo ka nder yiite ɓeyni fa inna hada ɗum ɗo dey wo hukmul kafir ɗum ko ñawore keefeero ni worande ɗum ɗo ɗulle kadi ko badal mawti ko tumande o ma yoosi inna oɗon allah yafotako ko si tawi o wuurino wuurino daarinelaɗo sallah alih sallam e yabatade e taƴanakimo moƴƴere nden few ko tumande won tigi yawdunowo tawi hannde kadi ɗon ala hannde kadi ka yedditore mais tanki neɗɗo on o mayaari wota en taƴanomo mo yurmede allah subhanahu wa taala an wuurɗo ngay wonɓe hoore ko moƴƴi kon wata taƴo hay hunde dey a annda ko honno waɗi ko wattinirta ɗen andi no woodi hadis toon hulɓiniɗo moƴƴano mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki himo selli kenkadi wo goɗɗo himo golla golle yimɓe aljanna haa lutta hakkunde makko e aljanna o yeru embere cuɓal yilto o golla golle yimɓe yiite o maaya o naata yiite o lutta yiite waliyadu billah yo allah dande goɗɗo kadi himo golla golle yimɓe yiite jahannam haa lutta hakkunde makko e yiite ngen yeru embere cuɓal o yilto o golla golle yimɓe aljanna o maaya o naata aljanna yo allah okku e mbattane moƴƴo ko ɗum neɗɗo ñaawmo fewndo ko fewli ɗon kon ko ɗum moƴƴuɓe foti ɓe mantude goɗɗo ko inda fala no zakki ala llahi ahada mais nde ɓe mantata hay gooto e dow oɗo par ce que ɓe annda koni ɗon gunɗo ko ɗum si goɗɗo kadi inni emɓa kaari hino moƴƴi oɗo juula himo jannga himo jangi himo moƴƴi woolaaɓe hoore mum on ko haani yugol ko allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yazunnun allah mi torikima wata nangitiran ko ko ɓe woni e woɗude allah mi torikima yaafolan e konko ɓe annda ko mi woni e waɗde waj'alni mi torikima waɗan khayran ka ɓuri e moƴƴire mimma yazunnuna ka ɓe sikkilan ɗon ko duwaɗo neɗɗo fof no haani hunjaade o sinno joni he haade on no wakkili kala ko yewɗaɗo e duɗal a tawemo yonti jogo o duwaɗo e kaari no jangi kaari no wawi yihote kaari hino muññi kaari no itta sadaka janngo o duwaɗo fi honno mo beeno woodi ka suulitoto bonna allah subahana taala hara yimɓe ɓen annda ɗum ɗon si ɓe annino ɗum ɗon ɓe ƴettotano nde inde moƴƴere ɗo ɓe sowa e hoore maɗa joni noon ko wiyete hisaba yesira ko ñalande dargal ɗon allahu o ɓannama noon o inna ayi ko wolaynoɗa kon ayi ko yimɓe ɓe mantayno ma kon ko ɓayɓe annda ɗum ɗo inna hi wode ndaari ko waɗayɗo na ndaari ko wolaynoɗa wiya hi o ɓirrito wiya ɓirriti ɗum ɗo wiya hi allah inna kono ɓay mi surrinoma ka aduna mi wirtanima hannde mi yaafikema idhabu ila aljanna yow ka aljanna yo allah hasiboye en hasibore newinde mais kala neɗɗo furiyaɗo tun ɓe nanngay toon goɗɗum anndi tokko son ukkudiri ɗo hara ɓe deesidi net ka nden furigo noon pellete ɓe heɓay ɗon gokkun ko ɓe kadirama seeɗa en torki allah subahanahu wa taala on yo allah on okko en aljanna bila hisabin wala iqabin ya rabbal alamin neɗɗo noon dali ɗum ɗo hadis on ko fillimo ko aba hurayra mi janganas ton
an abi hurayra e gama aba hurayra radiyallahu anhu qala wi wo sami'tu minani na goɗɗo filitanimo ma wi rasulallahi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ɓe maka wo kana latinoke rajulani worɓe ɗiɗo fi bani israila e bani israila en mutawahiyeyni koɓe hodduɓe koɓe musiɓɓe fa kana ahaduhuma latinoke noon goɗɗo e maɓɓe yusnibu on himo faggitotono bakkato ɓuyi wal akharu o yaw mujtahidum ko tinniɗo oya ko waɗugol bone tuwoni golle makko oɗa noon ko neɗɗo wakkiliɗo fil ibadat ka dewal fa kana latinoke la yazalu o serata al mujtahidu tinniɗo on yara himo yiya al akhara oya ala zambe dow bakkato fa yaqulu wiya aqsir mi torike ma raɓɓinɗiɗo acca waɗugol bone rutto tuuboɗa ko allah subahanahu wa taala fo wajatahu ñande goo noon o tawimo yewma ñande goo ala zambinge dow bakkato o tawi on wadde bone molnani fa qala lahu o winimo aqsir acci waɗugol bone fa qala wonɗo wadde bone o wi wo khallini wa rabbi hay pertudalam min e joomi am oyo jaabimo ɗum noon ɓay o wowli ɗum ɗo o inni wo abou ista alayya rafiqan maɗum raqiban ene allah nule ko fiya ayna ko jaabimo ngol konngol mettugol ɗo oɗo inni taw e may juule no ɗuɓe hay keren gafu gabru oɗo kay ko ni o jaaborimo ɓay o wi ɗum ɗo neɗɗo tinniɗo rewayi ɗo allah o hakke goo seytini fa qala o wi wallahi mi woliri allah la yahfiru llahu lak o allah yafotakoma few o wi ɗum ɗo o wi kadi on wallahi mi woliri allah la yudkhiluka llahu aljanna an allah gaɗatamo aljanna few o woli ɗum ɗo ay wolingol konngol ɗo ndaren ko on wonno lannitode qissa maɓɓe o fa qabada arhahuhuma ma fa qubida arwahuhuma ruhuji maɓɓe ɗen ɗiɗono allah on wari ɓe ɗon ɓe ɗiɗono wonnoɗo wadde bone on e wonnoɗo e waajade fof allah wari ɓe ɗon ɓay noon ɓe fallitamaɓe fof ɓe moɓoley noon inda rabbil alamina yeeso allah subhanahu wa taala oɗo ɓe rondi bakkar to hay hunde waɗani oɗo ko tinninoɗo moƴƴa kono ngol kongo ɗo sakkiti wowlugol fa qala allah subhanahu wa taala on dalani li hada almujtahid o neɗɗo tinninoɗo e nder dewal o wi a kunta bi aliman ene ko an ɓuri lan andude e fifiyake oya o landi mo gallanɗanoya ɗiɗa ko aw kunta ka hara ala tigi ala ma fi yadi qadiran ka ko woni e juuɗe an kon ko a hattanɗo hendagol noon o yaw fanki on tawi wa qala allahu wiyani lil musnib wonayno waɗannoɗo bakkatuji on faggitotoɗo boneji on o wiyanimo honno wo idhab yew fadkhulil jannata naata aljanna bi rahmati sabu yurmede anden na sabu golle maɗen ay yew naata aljanna sabu yurmede annen ko wiwno kon tertolan accitan e taguɗolan on on noon naatoy aljanna wa qala allah o daa lil akhari o neɗɗo tinninoɗo wo idhabu bihi ƴette o naɓonmo ila nnaari ka nder yiite jahannama ukkoyomo toon fi on o yeehi sengo dow am o wooli konngol ngol mi yamirama yo wowlu qala aba hurayra on sawi aba hurayra kanko filliɗo hadis o wi wo walladi mi woniri on nafsi bi yadi mo wonki en juwode juuɗe mum latakallam woodi e wowla bi kalimatin konngol awbaqat duniyaka wa akhirata ngol halka gurdam maɗa ngol halka kadi mayke mane kadi ko ɗum o neɗɗo ɗo o heeɗi o rewi allah ga ha saabu konngol gotol fette bonnimo gurdam ɗam bonnimo kadi mayde nde fi honno aduna o fof himo tinni moƴƴa o maayi kadi o naatoɗi on to yiite jahannama wal iyadu billah en tori allah yo allah subahana taala on dande yiite makko nge haray sagoto e men en ñaaw goɗɗo koyen torto allah subahana taala koye allah hokko e bakkene moƴƴo joni noon oɗo waɗo allah subahana taala o yaafori noon oɗo noon kama gafara hada li walidayhi wono oɗo yaafori oɗo neɗɗo ɗo ni ko ni kadi allah yaaforta kadi neɗɗo kala on faggitiɗo bakkato si tawi o tuubi o naɓɓini kadi oɗo kadi qissa goto e oɗo ɓe acciranite men nde yewtere ɗo ɓe yini wo neɗɗo goto yewno ha o faggiti bakkato ɓay noon o faggitike bakkato on ɓay yehi ha hewti kaw mayata o inni yimɓe makko ɓe wooside maayi ko ƴettoton ko on ƴettan sundolla so gayinan sunnude ƴetton nde a feccere ndoni nin ukkoyonka nder ndiyam yoolos ɗon ƴetton nde a feccere kadi bugo jaroɗon ɗum ɗon ka hoore leydi saaki ton to fiyo fi a yejjide few ɓay o waɗi onoyi ha o maayi ɓe ƴetti kadi ɓe waɗi koko wasiiɓe ɗo kadi ɓay ɓe waɗi ɗum ɗo allah subahana taala o yamiri ndiyam nayi yo ɗam mooɓu kala ko woni e majjan ɗam mooɓi o yamiri leydi ni kadi yoni mooɓu kadi kala ko woni e hoore may leydi ni kadi ndi mooɓi ɓay allah subahana taala o darnimo yeeso makko allah subahana taala o landimo woni lima faalta haga ko fi honno waɗanɗa ɗum ɗo wiiɗa sa maayi yo ɓe sunne ɓe jaroyo ɗumaka ndiyam ɓe jaro ɗumaka hoore jormi ala neɗɗo wi wo min khasiyatika ya rab komi waɗi ɗum ɗo fof ko kulol fima
sabbi ɗo faggitino e gurdanga fof ko bakkato gootu woni komi faggiti ko kummi huli daragol yeeso ma hara nde waɗi bakkato gootu ko adduɗa lani adna o naawi faggito fii bakkade ko fiiyo mi rewe wa ma halaktu l jinna wal insa illa liyabudun ɓayo yewtinde yewtere ɗo wa anta a'lamu ko Allah non ɓuri e anndude e bakkatuji ko waɗi kon Allah subhanahu wa ta'ala o daari fa ghafara lahu Allah o hafrani oɗo o ƴettimo naade mo aljanna e to Allah enen kadi yo Allah on ukku en battane moƴƴe on kay ko wiyete kon aljanna fa hada oɗon rajulu ko gorko janna o sikkunu anna Allah no Allah la yaqdiru ala jammihi o sikkunu Allah watamo moɓinde bakkatu boomu moɓude ƴiye makko fof way aadati e ruttugol mo aw shakka ma hara mo sikkiti fi zalika e ɗum ɗo walakinnahu ko wontum Allah ولكنه وانتم كانوا لاتنك مؤمنا وقومين بالله الله ويخشى هرهم ولينام فغفر له الله ويافم إنك يطوى الله سبحانه وتعالى يو الله يافو بكاتو جدي وقتين يندو فيمو إدين أندا فيمو دو جونو ko yewtere ko wonnen e yewde ɗo ko honno wiyete neɗɗo o murti o yaltinte nder diina l' islam ko innete ɗum ɗo war hiddata ko wiyete yaltugol ngol ka nder sharia وهي الاتيان بدون الدخول بما يخرج عن الإسلام كما يرتد كدر الإسلام إما نطقا سوى هرأ أول أو اعتقادا ما هرأ فيه أو شكا ما هرأ فيه والمرتد يلزم دينا هو الذي كان كون يكفر من يد بعد إسلامه باوهم إلى المكة نطقا كولبول أو اعتقادا ما كفيبول أو شكا ما كفيكتاغول أو فعلا ما كقول لترغول ولو كان هازلا حيث تينو حركة إسامة كالهوني حركة تيجيهم ويالتي إلر الإسلام إن تركي الله سبحانه وتعالى يالله يافوي حركة تيجيهم فكي كرات نينغول فينا يوتر نين لن رهند ɗum ɗo yewtinoɗe nde ñande piiji sappo e ɗiɗi yaltinayɗe ɗine diina l' islam nin ko ɗimi filliti ɗo ɗiɗa ɓunnu kadi en anndi ko honɗum woni ñaawore yaltiɗo ka l' islam si o tuubi o laɓɓini o ruttike aɗo tigi tigi o nanguede o ware allah mino wawi mo yaafade sabu ɗi dalilaji ɗo si ɗum ɗon feƴƴi kadi si o tuubade kadi ha o warama kadi hara en anndi o mara haqqe honɗum o mara haqqe lootede o mara haqqe waɗede kasange o mara haqqe kadi juulede o mara kadi haqqe wattinede kadi ka ɓerɗe julɗe ɗe haray o mara haqqe kadi musidɓe makko ɓen ka en ɗay yoɓe ronumo fi honɗum haray ɓe serti haray ka diina ila ɓurnu kay ɗi yaltineɗi ka nder diina l' islam ɗo fo ɗi wowlirtake e sooɓe ɗi wowlirtake kadi e sama kala ɗum sinala sa sallam maki hadis goo mana hadis o wo salatun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun wo piiji tati hino toon sama kala majji on ko sooɓe majji on kadi ko sooɓe kadi wowlirtake sama kala few to woodi o goɗɗo fijirta hara na ɗum mi acciti ɓeygo a mami jombi ɗum waɗatake toon noon few ma ɗum fodore firta ɗum ala toon ɗin noon siko sooɓe wolirɗa ɓe inni ko sooɓe siko sama kala wolirɗa kadi haray kadi ko sooɓe e muɗum joni noon haray toɓɓe aranere nden toɓɓe ɗiɗaɗere nde nde yewte nde mi hisna seeɗa lero woɗɗike e yewtuno kadi ɓe laminoɓe ɗon nde ñande fii ko wiyete mbile e ndure e ñande haray wiwɗe mbil fiili haray ɗum ɗo hino tabiti kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ɗon wo al aynu aynun wo haray tigi tigi o yiitere men nde wo haray ko goonga mi mana joni haray ñande no woodi jinna no woodi siga ɗin piiɗi kon ko kala ko huula kon haray hino woodi joni noon est ce que ɗon neɗɗon no haani hulugol ɗum ma ɗenjo ɗum la na ya hulu wona ya ɗenjo hay e huunde ɗum ɗon wawanama hay hunde sina ko ɗuri ka allah subahanahu wa taala mi andan ɗo qissa on e suratul an'am annabi ibrahima tumande ɓe rewaynoɓe koode e rewaynoɓe nangue e rewaynoɓe lewru noddunoɓeɓe rew tigi tigi o ini ɗum ɗo fof o rewata kanko ko rewata ko allah gooto on tawi o innimo meɗen huuli wata ɗi saramuji amen ɗi allaji amen mimin e bone mum gootum on tawi o inni o onon on huulaari wondema o rewi allahu subahanahu wa taala min ko honno mi huulirta konko wonɗo rewde har ko hina allahu subahanahu wa taala hay e huunde ɗum wawatalan hewtude illa an yasha allah si wona hara ko allahu muuyi kun ɗon kum hewtaylan sabu jarribagol bani adama amma noon joni fi hewtatama no wawama hewtude ka jarribagol ma no wawma kadi ronkugol hewtugol sabu gollitirgol ma du'aji e ayaji qur'an e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gollitirno kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓe iɗen andi kodi sababu nuzul al muawisat suratuji moccitore ɗin qul huwa allahu lawdu rabbi falak lawdu rabbi nnas joni noon no woodi woɓɓe gono toon karamo ko baati no wiyawɗi ko wiyete toon ndure ɗeɗo fof taw haray neɗɗon a yalta ga diina l' islam ha laaɓa poos taw si tawi ɗin piiji ɗon wawama jabanade taw
wala ko ɓe yiyaton ni hino fiifo yiite ma fiifo ñaaki ma ɓe inna hiɓe sowa leydi ɗin piiji a yedde Allah subhanahu wa ta'ala fof si o jaabinanaɓe no tawa e sartiji ɗin taw fiiyo ɗum jaatorema taw alkufru billahi wa an tu'mina biltawagit ko sarti ara noon a yedday Allah few gumɗina jinna e sanam ko ɗum ɗo on say sarti ara ɗon si ane majji wawon gollidugo ila ɓum ɗum kadi wo kitabatul qur'anu bi haydi nifas a ƴettay yaafoɗo haray ko tedduɓe tuwondiri ka e ceernoɓe si tawi an e jinnaji ɗin on ukkodiri joni fiyo ɗi jaabinane siga ɗi piiji ɗi faalaɗa innite taw koye a ƴettu qur'anare teddude nden ƴetto joni ellaji sonnaɓe ɓen ƴetta ɗum ɗo windira alqur'anare nden hande timmoya taw fiyon wawa gollidude an e majji taw ko ɗiɗamum non noon wo tata ɓum ɗum kadi e nder balɗe jeɗɗi a sujjata tinema e leydi wondema a juulay woni haray kadi si a yahi ka hurgo kala ka takkitoyotoɗa ko qur'anaji ɗen ɗiɗi ƴettata waɗa comme walwa paɗe si a naata e ka hurgo e si a yaltay sikki harawde yalti e diina ka balɗe jeɗɗi a juulari ɓaawa ɗum ɗon fof qur'ana men nde Allah ini la yamassu illa almutahharun hara hannde kay an nden ɗo wonti paɗe ma hara kadi ko honto yarata an ɗen paɗe ɗon kadi kaka nder toilette kadi no sawa e sartiji ɗin kadi honɗum kadi onti nanga koko ɓe dontonori molanandi ɗon haɗɗinira gabitanji ɗi mbawa ha gayna si haɓɓi ha gayni huɓɓa yiite hange huɓɓa net ƴetta ndi ukka toon ka nder yiite ɗi innama wondema a yino ndi woni sumirde ni inna hi awa an kadi ko tonguma a sumirde ni ko a mayde inna ɗum noon hi mi ƴetti ɗum ɗon feƴƴol ɗum ɗon kadi si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko honɗum woni sakkitoro e sarteji ɗin ɓe innama kadi aw hay e hunde luttanama hakkude ma e yiite ngen si wona a mayde inna hi mi ƴetti ɗum ɗon fi julde wallinama ɗo hare hannde kadi sa timmini ɗi sartiji ɗo hannde kadi a fiifoto tun hara ko anndi jinna woni gollidude hannde kadi o andi no woni ko wiyete jinna no woni ko wiyete shayatin joni noon ɗi cheytanuji ɗo ko ɗiɗon keferaji ɗin ɗiɗo ɗiyiɗa julɗo few ko ɗi watta goɗɗo ko bone joni noon ko ange ɗiɗo woni gollidude hannde kadi ɗi ƴettama ɗi naɓa ɗo ma ɗi ƴette naɓa ɗo ma waɗa ɗi piiji kawateji hara foppo hulirama siga ɗi kawateji ma ɗo nela sallah sallam ɓe maki e manal hadis kala neɗɗo huliraɗo kala neɗɗo rempiraɗo saabu boneji makko ɗin o heɓoyta hay urgol aljanna hiɗen andi noon ko fewni ka men no fanɗi koɗo woni ɓe jogaki siga ɓen ɓe inna ko ange kaari ukkoniri an on hara heeɓi probléme hannde kadi koɓe hulirma ɗon naafi goɗɗum koɓe hulirima saabu boneji ma ni kala huliraɗo bone saabu boneji mum ɗum o mara urgol aljanna yo allah subahana taala o dandure yo noon ɗi piijuɗo ko on noon ti wawa kadi sakkorde e hoore muɗum kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sakkornuɗi noon kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen nde deftere ɗo ɗum e abdourahimi ɗo ko fimo ɓeyo yiw hara yahaari hay goto yo sottane arruqiyatu shar'iyya min alkitabi wassunna ɗo kala ko moccirte ko woni ka deftere hara ko qur'an ma ko moccirte hara ko woni e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɓe moɓidiri ɓe waɗi e nde deftere tosokere ɗo nde janɗa nde satta kadi ko nde satti o nde satti ɓurata mbuuɗi joyi foppo hino nder ɗo hino weli janngude kadi fihon ɗum foppo hino masa haano laaɓi pos kadi ɗum ɗo si tawi komo jinna nangi komo ñande nangi ko bile ko ndure si ko an nangi si tawi kadi ko goɗɗo nangi hiɗa wawi muccitorde ɗum ɗo ma moccamo ɗum ɗo allah subahana taala waɗa ɗum ɗo saabu itta ko nangimo kon kadi nde wonɗi kadi haray hino mocca no woni ɗo sartiji go'o sarti arara on koye a moccir hara ko lillahi wonɗa e moccire nafiya heɓo inde ɗiɗa ɓum ɗum an mocco won kadi hara ɗa laɓɓini ɓernde ma nden fos e shirku no tawa e sartiji tammu on kadi hara ko a totta ɗo farillaji ɗi joyi hara na fukkay ɗo waktu no tawa e sarti kadi fiyo jaabo kadi hara na ñaamay ɗo haram ko harmi no tawa e sartiji ɗin kadi na a ñaamay ɗo ngeenaari kadi si tawi a timmini ɗi sartiji ɗo e ko hina ɗiɗo sa mucci inchallahu allahu waɗa e barke ko moccuɗa kon allahu itta ɗum ɗo joni noon haray no woɗi toon kadi no moccirte masalan so tawi hara joni waɗa ko hanowa تفضل تفضل No, tole.
aywa haray continue ɗo sakkita ɗo e heeɓi hoɓɓe inchallahu tedduɓe ga mi yaɓɓinino yewtere nde moƴƴa fiye waw yewdirde maɓɓe lutti 30 minutes fi lande ɗen kadi e information ji ɗi haray no yiiɗa kadi ko honno on tigi garta kadi so yeehi ha nangi on tigi kadi nangi on tigi honno on tigi ñawdorta no woodi ko wiyete kon sidre si on tigi ƴetta sidre on ha gayna so ƴetti on ti sidre on ha o gayni o waɗa ɗum ɗon e ndiyam o ƴetta ayatal kursi on o jangga ayatal kursi on e hoore on sidre ɗon ka ndiyam ɓeyni haray no yiiɗa kadi so tawi feere hara hino woodi wano ka leyɗe ka wonɗen ɗo ni hara ndiyan ɗan fof kay ko ndiyan zamzam on o waɗi e muɗum o jangga ayatal kursi on ha o gayna si ɗum ɗon gasi o jangga suratul a'rafi on aya jogandema 100 ha aya 190 so gayni noon o jangga ayaji wonɗe e suratul yunus aya 9:9 ha aya 8:2 o ara e suratul taha o jangga ɗon aya jogandema 65 ha aya 7 o watta ɗo suratul kafirun e suratul ikhlas e suratul falak e nas o jangga ɗum ɗo ka ndiyan ha o gayna o yara o looto si wawi yonde nde wootere so tawi ko mbile ma ñalne ɗum ɗon iwa e laaɓa poos si tawi ɗon nde wootere o yonawi harayni mo wawi fillitade kadi ma ɗum holnum o waɗata kadi ko ƴettu suratul fatiha on e ayatal kursi e amana rasul e suratul ikhlas e falak e nas ɗeɗo kadi ko holnum waɗata ɗeɗo kadi o janngade o muccitoro kanko tigi hoore makko ma goɗɗo goo moccamo haray noon ko o janngu ha o gayna so tawi ko a mocce woni goɗɗo wutta ka juuɗe ma an fitta noon ka juuɗe makko haray ko ni woni ko gerrete ma ɗum o jannga o duwa ɗo bimbi e kiikiiɗe duwa mo annduɗe si goɗɗo yehi joni daarugol goɗɗo as'alullah al azim rabbal arshil azim an yashfiyaka nde laabi 7 ma ɗum o jannga o duwaɗo so goɗɗo o moccata ma so tawi kanko wono e moccitade a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadir o waɗa o laabi 7 ɗum ɗo ko so tawi ari nanngugol on tigi amma noon aɗa on tigi nanngede joni so tawi nde o alade ni joni a janngiɗe ayeje ɗo a moccitiki a mowli ɓanndu ma ɗum a waloriga sengo ma ñaama a waɗi o wakkiliga heeɗi tabara a gayni tabara jannga so tawi ko funtugol si tawi ko hunjagol no newrani on tigi o e qul ya ayyuhal kafirun a jokkiniri ni e du'aji janngeteɗin ɓaawo kala waqtu e du'aji janngeteɗin siɗa natude ka hurgo ɓay ko ton kanji ɗi ɓuuri e heewugol sa ndeɗa naata bisimillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'ith on ɗi naata koyngal nanal ngal si naati kadi rento maximum possible hara wolaari ka nder hurgo sa yalti kadi on tigi yaltira kadi koyngal nanal ngal jannga du'a janggetee ɗon kadi o ghufranak yaltira ñaamal ngal shukran on tigi yaltira ñaamal ngal inna ghufranak sa rentike e ɗiɗo inchallahu a reeni ɗiɗo wat azkaru sabahi wal masha inchallahu allah o waɗa heedode hakkunde ma an e bombe ɓe turki allah yo allah o dande en bone ayɗo nden nden mi sakkitora yewtere nden honɗum